nkore ke hlole ka mo ka pa radio nkore ke hlole ka fa lerato 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 e la badumedi lerato wa bona ge nkebe re opela koša tše jwale ka tše lerato le e le la therešo re bolela ka ntwe ka kapa e leng ya therešo aowa man banna be re tla kgahla modimo ra kgahla badimo ba ga borena ka lebaka la gore ka kapa radio re tlhokofaletswe ke batswadi batho ge ba šupa bomma go bona ba šupa botata go bona nna re šupa mabitla mona re swantse re swarane re le bana ba motho re ratane re hlomphane re baka dilo tša bošilu dilo tša go tlola re baka dilo tša go ja re baka dilo tša bošilu ya ya ka mo ba monate ka mo le ge ke re ge ke lebeletše mo ke bona o ka re network ya rena o ka re e tla re šaetša ka kapa e fela ba mafarahlahla ba tla lwa le yona go fitlhela ebile motheletši kapa mmogedi kua gae a hwetša ntwa e nyakang moroka a ke go tamiše semmušo ke go amogele ka mo gare ga moago kgoparara wa MCRS ka gare ga lana go la pitšeng tše kgolo go tšwa kgorong tša tlou tša baroka o tšweletše o be moroka ke tle ka a sebopego se Ke gapa ke kgoronos nna ke gapa ke kgoronos ya basala nna ke gapa ke kgoronos ke tlaba ke tsa botswak ke tlaba ke tsa la ke gapa ke kgoronos ke gapa ke kgoronos basala ke tlaba ke tsa la palaka a ke tla ba ke tša lapa laka a gomme ke ile ge ke lla ka hwetša maele a gore ke ngwanne sealemoyeng mongwe ke tla fihla go ka hwetša ngaka ya setšo ke bolaka professor Mremi mongaka ke go tamile ke go amogetše sebaka ke sewe nke o tamiše motheeletši babogedi kua gae le ba audio streaming ya www.msrs.co.za o leboge kapa o dumediše le balli ba rena ka fa ke moka a re tle re ba fe sebaka ba tetsebiše ge ba fetša go tetsebiša re ba fe melao ke moka re tle re kgoneng go tsena ditabeng prof ga ke go leboge malome ka kapa madume ke ao ge e sa le re kgaogane modimo o sa re ile mosa le mogau badimo ba sa re šireleditše ga ke tamiše ba ka mo kgašong ke thome ka magoši ke tamiše baetapele ba kgašo ke tamiše batheeletši bao ba thekgago radio bošego le mosegare go mananego ka moka ke boe ke tamiše ka mola dikgokaganyong tša leago ke boe ke tamiše balli ba rilego le bona fa le kae batswadi rena re gona wa le tamišang ke ngaka Mremi magagešo le tlile fa le tlilo nyaka thušo re kgopela le ntšheng dilo ka moka gore re tle re kgone go tseba gore le thuša kang re kgopela gore ge le lefa ska kry-a e le gore re tsena taba tša batho ba ba leng kua gae kudu mara malome ka kapašo o tlo lefa melao ya kgašo ka mokana ga yona kere le tikukile go tloga gae gare ga mathata a lena a e leng gore lebile le ona nako e telele le kgolle ke nako ya gore le tle le re fe ona re bone gore re ka bereka jwang batho ba ba ileng ba tla pitšeng tše kgolo goba ba ileng ba tekgwetša ba tlile ka mola ga Moremi go tla go phetha ditaelo ba ba bonang o ka dilo tša bona ga di nape di sepela gabotse ke kgopela gore ka labobedi labone labohlano Mokibelo ge le kry-ile nako le tle ka kua ga Moremi le tlo kry-a go na le ditaelo tše e leng gore le swantše le tle le di berekiše go na le ditaelo tše ke di hweditšeng
tše dingwe tša go fapana le tše batho ba ileng ba di berekiša kua moragong. So re kgopela gore ba e leng gore ba tseba gore ba bereketswe metse ba tle ba kry-e ditaelo tše e leng gore ke tša go šireletša tabeng ya mokgwa magadima ka lebaka la re tsena sehleng se seng se e leng gore ke sa dipula magagešo ga se se botse. And then ba e leng gore be ba no ba phetha ba bona o ka re dilo tša bona di phurulogile bangwe ebile ba hweditše mešomo bangwe ba arabegile ka kgopelo ke kgopela gore ge ba ka kgona ba re tsebiše lebaka leo re tsebe gore re bereka re ya kae. And then batswadi ba ka le ka tsena ditabeng malome ka kapashu wena te tsebišeng gore le tšwa kae re tle re kgoneng go thoma mmereko wa rena. Ke ya le dumedisa. O a bolelang mo ke Dipuo ga Moima tswa Ntwane le Sehleng. Magorena Ke dumedisa ntate ka papa le ntate Moremi le batheeletši ka moka ba ba hlagang kgole le kgaufi. O a bolelang mo ke Mma Moima ko malaeneng a Ntwane. re a leboga batswadi re a leboga ke ko ka di-voice tša lena di tloga di le fasana kudu mara ke o tla kgopela gore ge re tlo tsena ditabeng le lekeng go di kukanyana ge e ka ba di fase ka hlago re tlo kgopela re letle le berekišeng tša ge le omanyana ka kua gae ka gore a ke gopole batho ba omanyana ba bolelela fase magagešo ba ga Moima re le tamile re le amogetše ka re ga lana go la pitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa ke ntate Malefo ka mo ntate Makua ko la le mola fase mola ke bona ba šomago ka mafaratlhatlha a bona kapa a rena gore re netefatše gore dilo tša rena di sepela ga botse ba gešo re kgopela gore difounu di beng silent fawe di se ka tša tša re šitiša sa bobedi re kgopela gore no ke ra lena fela ba le ba leng ka kua ntle ba tlogeleng sa bobedi re kgopela gore re hlokomeleng gore re sekebe ra bitša maina a dikereke a ba porofeta le dingaka mo moyeng se sengwe gape re kgopela gore nke re tšeeng nnete fela ya mathata a rena ya ditlaišego tša rena re e beng tafoleng gore re tle re kgoneng go kry-a thušo ya nnete ya ditlaišego tša rena ka lebaka la gore ge re ka tle re a fitlha mo re a tle re a se bolele dinnete mogala bo o tlo le thuša godimo ga dilo tše le di boletšeng and then la se hwetše thušo tšela di tswelang pele di le hlakišang tša tšwela pele tša le hlakiša la tlela tsamele re bolela gampe le re le pitšeng tše kgolo re a tšwa re paletšwe e le gore pitšeng tše kgolo ga la palelwa le paleliše ke go hloka nnete ga lena se sengwe gape ba gešo re kgopela gore re seke ra bitša mahlapa mo moyeng re seke ra bitša mahlapa polelo re hlokomeleng re apešeng ka baka la gore sealemoya sa rena ba gešo se theeditše ke batho ba bagolo le ba bannyane kua gae gomme lentšu le lengwe le lengwe a le regeletšwa ka mogare ga diphapoši gašo le fitlhe tsebeng ya motheletše le dule gabotse e seke ya ba leo le lomelago sa mafelelo bana bešo dilo tše le di bonang mo ke di-camera kgaetšedi ya ka mola yena ke a tseba gore o ne founu ya go phentša tsena mo di-TikTok di-Facebook o na le go kopana le lenanego la pitšeng tše kgolo ba bangwe ba balli ba ba ileng batla mo wa ba tseba ba bangwe ga a ba tsebe jwale nnete fela ya go di feta ka moka ke gore rena re leng mo lekgono batho ba le ba leng kua re be re fele re ba bona le kgono le ba bogetše rena ba theeleditše rena lebaka fela la gore dilo tše ke di be gona ba gešo ke baka la gore go jwa le ge le mo pitšeng tše kgolo baagišane ba lena ba šetše ba le bone meloko le metswalle ya lena e šetše e le bone gomme ba ba thomile go founelana gore aga le a ba bona šiba le ba ile re segiša ka batho ba ile go goiša sefane sa rena se dia jwang mola e le gore ba bang ba lena le hlakile ba le bona ba le tseba gore dilo tša lena ga di sepele gabotse mara ba palela ke go tsenelela jwale di tlo go ba gona dipolelo go tšwa melokong le metswalleng ya bolena di tlo go ba gona dipolelo go tšwa mo le dulang gona se segolo le ditšeng le difetišeng lena le focuseng taba ya go hwetša thušo ka baka la gore sešo se ba ba mongwae ebile mollo o tšhuma motho wo a o oretšeng ga gone gore nka orela mollo wa tšhuma motho a leng ga matlala a ramošeng o tlo tšhuma nna ko oretšeng jwale
lebaka la gore di-camera tse di beng gona ke gore nto nngwe le nngwe ya captureiwa ka mo gore ge go ka tla go a ba le mo go thweng ba ga moima ba boletse so e le gore ga la bolela botlhatse bo gona shebong ga gone motho a tlo le tsentšhang mantso ka ganong e le ga botša ba ga bolena gore le tsweleng pele le lweng re ya kwana ke re batswadi re tlo kgopela gore le lokologeng ke ka gae ka mo le lokologeng a gone nto e ka diragalang ye e leng gore le e tšhabile gae ka tle ya diragala mo right dula gabotse ee a dule gabotse o right ya kgaitsedi ka ke tlo bapala setsopolwana fa ge ke fetsa go bapala setsopolwana ke moka o nape o tsene ditabeng o re fe ditaba ka moka ga tsona go tloga mathomo go fitlha mafelelong ka baka la re ge e le tsona a wa re a di tsoma man maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphe ngwanaka ke boe ke le dumedise gape so most of the time dilo a diragala ebe nna ke dutse nje ke ne utlweletse so ha re rekile dijo ka mo ntlong dijo a di last re di reka re di bona gore di enough but 2 weeks ke ntši especially bupi gore bo ile ka bjang ha re itse re tshwenya ke digagabi di-lizards ka mo ke robalang beke a e fele ke bolaya about boma 4 to 5 gore di tsena bjang a re tsebi di re tshwenya too much kore a gona bophelo ka molapeng le di-siblings nje motswadi ke tlhakatlhakano ga gona gore re ka re ka tšeko re thabile re no phela re tshopagane a gona lethabo nyane and then go thoma gape go boela mara bile o ka re no go ba worse go na le moya o seng right nje ka mojarateng a gona bophelo moya ga o right so and ke na dilo tse di affecta nna because mostly ke nna o ka reng ke a di utlwa or ke re ke a di bona so re kgopela thušo ka mo ntlong gore go ntshiwe di whatever tse di leng ka mojarateng di re bakelang gore re se ka utlwana re phele re lwa go fela ga mebereko re sa itse gore e fela bjang o no tswa mo sebaka-bakeng magoa a o emisa gore ya gae re tla go founela go sena lebaka go se rate ke batho le go se utlwane ga rena re le bana re kgopela thušo ke re tshwane le batho ba bangwe because already nna ne ke setse ke like ke na le depression so I almost nje committed suicide but ke no maketse ke fetile moo ke sa itse gore ke fetile bjang so ke be ka ba motho e leng gore ke fetisitse ke rena ra I wouldn't be here because ne iphela e ntlela ka mo monaganong gore go tshwana nothing is working out o sa dirang every time you think of doing something a direge o tlo inagana gore o ka ira something but you won't end up doing it o tlo no felela mo tseleng ke ipotse gore ke nyako emelela maybe ke phethe because tsaka ke tse dintši pila so ke tlo phetha for a few days after mo ka stopa ke boela morago ene no ke worse ke na le go tenega ka mokgwa e leng gore a ke kwešiše gore ke go tenega wa mputamang ke na le enga e leng gore le nna nka se tlhalose gore ke enga e bjang e tswa kae sometimes ke be ke tenele gore ke tenele le ke family yaka bete nyake ke noši gore I just wanna be alone in my room ke se ka bolela le motho go fihlela ke tlo be ke ikutlwa right gore ke sharp no but I can't tell what is the cause or maybe ke wea ke mathata akhwe or go na le tse dingwe a ke tsebe e fela re kgopela thušo ka molapeng motswadi o imetse a be a dula ga pila
So before a ba le depression le ena a thušege a tshwane le batswadi ba bangwe ba ikgantshang ka metse ya bona se ka ba motho a re o nyetswe mara ana bophelo re lapisitse ke go utlwa mantswe a gore o nyetse mara hana bophelo kore go fetoge no ba ipotse so and then e be le rena re kry-a bophelo re tswela pele re tshwana le bana ba bangwe re kry-a mešomo go tshwana le bana ba bangwe re rata ke batho go tshwana le bana ba bangwe re boniwa bile ka bana ba bangwe re ska ba o ka re bana ba re ke sa tsebeng gore re tswa kae ga re ratege ga re kwešiše gore o iralang gore re tsamaya le maswiswi le madimabe ore whatever ha re itse mara re kgopela gore re thušege mo dilong tseo ka moka tseo because it's getting worse and nako ya tsamaya re le bana ha o mo lebeletse ngwana mola kore ngwana le ha irile a small mistake o mmethela le gore like yourself or frustrated. So I'm tired of that. I'm very tired. Re felana pelo. Sometimes re kgona go hlwa the whole day re sa boledisane. Ga gona motho a irileng selo but re ka se boledisane. E be boshigo bophelo bo tswela pele gona ga mgo like we are tsebane but re family ke motswadi le bana ba gae which is not a good thing. Tse ding tse re ka se tlhalose gore di baka ke eng but I take it gore tse dintšhi ke meleko e fetang eo I think ke meleko so re kgopela thišo mo melekong e re tsenetseng ka mo lapeng because it looks like le batho ba ba bošego ba tshamekela ka mola too much and poleke e tlhakanelwang ke batho ba ba so a sanke eno ba le bophelo a sanke yeno ba le lesedi e kgono ba dark nje and then a gona re ka loka mo polekeng e tshwanang le eo. So as bophelo bo tswela pele modimo a sa re file bophelo re kgopela thušo. Ke a leboga ke nagana ke boletse ke feditse. Okay, mmagorena ngwana a šo o boletše ditaba tša lapa la gago, ditaba tša maphelo a lena. O ka tlaleletša goba tše a seng a di bolela wena wa di bolela jwale ka motswadi ka baka la re ke kwešiša gore tše dingwe tša tše ngwano a di tsebang wena o tseba bokaone go feta yena ka baka la re wena o mogolo nke o re beele tšona o mo tlatše o bo o tlalletše ka tše dingwe tše e leng gore ga a di bolela ka go se di tsebe kapa ka go di lebala re fe ditaba mmagorena. Ke sa buseletsa ke le dumedisa gape ke dumedisa ntate ka kapa le ntate Moremi ke re modimo a be le lena se ngwano a se boletseng mo ke nnete ko gare ga lapa la ka ga gona bophelo wa boteng le bošigo ga gona boroko ko re nka no re ga gona boroko re a hlobaela bošigo nna ebile ge letšatši le subela gore nka tseya beke ke tsamaye ke ba šie ke bone gore ke ya kae mara ke boe gape ke rae mara ke ba šia bana ba ka se tlong go ba hlagela ampe se ba hlagele le nna so bjano re a makala bošigo go na le ntho e rasa modimo ntlo ntho ke tšhwene ga pila ka gobane e na le mošito o mogolo ge e wa o kgone o utlwa gore selo se ke tšhwene re tshwenya ke digagabi megarutswane digwagwa kore tšhelete ha e dule dijo ga di dule mabupi ga a dule kore a ke kgone go kwešiša gore ga pila go diragalang ene ga re utlwane ntho e utlwisang bohloko e nkutlwisang bohloko thata ka mogare ga lapa la ka e one e nkutlwisang bohloko thata ke lwa le bana re tsogelana maatla ke ile ka lwa le ngwanaka wa firstborn mo ileng gore ke ile ka feleletsa bile ke ile mo tshwarisa ene go mo tshwariseng ga ka ne ke sa mo tshwarisi gore a ye tronkong ne ke mo tshwarisa nete gore ba nkgalemele yena a tsebe fela gore ke mmage
mara go ya le go ya ka bona man ka ra ikhona o ka re lapa le la ka le na le bothata a go monate felo letšatši le kgone o hlaba re sa boledisane re tsogelana maatla go a lwewa kore a ke itse gore go diragalang bana ge ba kry-ile mebereko ga ba kgotlelele ko meberekong a ke itse why and-e ko gare ga lapa la ka go ne o tshamekela batho ba bantšhi wa itse ba ne o tshamekela o ka re a se lapa la motho o ka re a se lapa la motho kore le ne o kena ke batho ba bangwe ba ke sa ba kwešišing ntho e sa le yang kutlwisa bohloko mo bophelong ba ka ke ile ka ngala ka mola gare ga lapa la ka boela gae e ke fihla gae ba mpha stene ba re ngwana rena o tserwe nna ke nyetswe ka 2006 ka re go nyala ka 2006 mama ka a tlhokofala so ka nna gona kwa ko bogadi e šhino ke nna ko bogadi ka lwa ka thetsana le mmatsalaka ka re go thetsana le mmatsalaka ka boela gae e ke fihla gae ba re ga o tlo nna ka mogae ka gore o tsere re ko sete re go nyakele stene a go ba nyakela stene ka hloma mokhukhu ka nna ko mokhukhung ge ke dula ko mokhukhung bana ba kana ba dula gona ko ga ka kwa ke ba šile nna ke nna ko mokhukhung matsalaka a boa a robala ge matsalaka a robala ka re ai matsalaka ka re o robetse e re ke boele ko lapeng ke ske ntho e mmakatsang digagabitse di re tshwenyang tse go na le kamora ye nngwe go kena mo lapeng go potelela ko morago digwagwa tse tsa teng tse go kena ka mo polateng ka mo o kry di tletse mo fatshe ke iputsise ke re mara wa digwagwa tse di tletse mo fatshe kgante di tswa ko kae ke botsise bana ba ke re bana ba tla le bone mara digwagwa tse kana-kana kgante di tswa kae bana ba ba re mama a re itse gore di tswa ko kae ga gore o lebeletse digwagwa ke megarutswane gore o lebeletse megarutswane ke dinoga gore o lebeletse dinoga ke bo mmamarunthwana so bjanong re kgopela thušo gore wa itse o ka re lapa la ka le ka fetoga ka re ke gantšhi ke tlogela lapa la ka go hloka boroko ko gare ga lapa la ka go hloka kutlwano mo baneng ba ka ke šia bana ba ka go tla le mo ke reng mara ge ke šia bana ba ka ke ntse mo ndane bana ba ka bana ba noši is better ke boele ko gaka ke boetse ko gaka mara ai go no tshwana bile gore gona bjane gore nka ba šia gape ke boele ko mokhukhung ko nna ko mokhukhung kore a ke sa itse no ba tlhakatlhakano ye nngwe a ke sa itse ntle ke gore go diragalang ka lapa laka a ke itse bophelo a bo teng bophelo a bo teng ene go bohloko gore o lwe le bana ba gago ba lwe le motswadi wa bona o feleletse o tshwarisa ngwana gago ke re go motshwarisa ke be ke te tshole ke te komanye ke re mara ngwana ka ke motshwarisa wa ke tshwarisa ngwana ka mara le ke batho ke motshwarisa wa firstborn ke fetse o lwa le yena ke fetse o motshwarisa ke boe ke te tshole gore ne ke motshwarisetsa eng ene ke sa motshwarisi ura ye tronkong ke motshwarisetsa gore nete ke kgopela kgaleme gore ba mo kgaleme nna le ntho e tswela pele ai a gona se se lokang ko gare ga lapa laka so re tlile go tlo kgopela thušo gore modimo a be le rena re thuše go tshwana le ba ba thušitseng ga badimo ba dumela re thušege ntate Kakapa le ntate Moremi re latlhegile ga re itse gore re direng ntle ke ga pila-pila ya le kwa mama ke le kwešišitše a re thomeng so mogala ba gago kae mama nna ke tseetswe lapa ke na mokgalabe o tšeetšwe lapa ee okay gantši ge ba le tšeela lapa ba ne go lefa motlhokomedi wa swantšeng a tlhokomele bana ka mogae goba dikwanelo e ba gore o tla no te nyakela wa ka go hlokomelang ai na ba ntseya a zange ba mpha motho a tlong go ntlhokomela ka gore matsala ka nako a sa phela o ile a re ga a ntseya a nthare ga ke tlo go fa motho wena o tlo te nyakela
so bjano nna ke mo fetola ka mmotsa re nna a ke nyake go tenyakela ke nyaka le mphe motho wa ka mo ka re o tlo kry-a ke nyaka motho ko ntle gwa kry-a gore motho o tlo kry-a mosadi ya gaga nkgwatela ka fa a tlo lwa le nna mo pele ga bana baka so lena le tshwanetse le mphe motho wa ka mo lapeng so matsala ka ke ga a tlo gana a ra wa tenyakele so bjano nna a nke ka dumelana le ya gore ke tenyakele ka re sebetha ke dule ke le one go na le gore ke tsamaye ko o tshwenya motho e leng gore o na le mosadi o tlo kry-ang a gwatela lapa la ka re o ntseetse mosadi o re tseetse lapa o ra go tlo ramoga banna ba rena bjano yeo a ke e nyake ka mare ke dule ke le one Alright. and le no ke dula ke le one Mathateng a mantši jwalo ka ngwetši tša malapa le gahlana le mathata ka lebaka la gore ge le nyalwa ntwa mathomo ga le dire research ya go nyakišiša dinyakišišo tša gore ka gare ga lapa le le yang go dula ka gare ga lona ke lapa la mohuta mang ditlaišego ke tša mohuta mang mahu a bileng gona ka moo ke a mohuta mang re dumelwa go nyalwa ra tla ra dula ka mo ba ka mo re nyallwang ba tswa ba tsamaya mathata matlhoko matshwenyego a motso a lebana le wena bjale ka ge o le ngwetši ya lapa ngwetši tše ntšhi tša malapa di lebane le mathata ene mathata a e leng gore a ba tlhagela a se ya e leng gore a tlile le bona ke a ba hweditšeng ka malapeng moo e lego gore ba nyaletšwe ka gona a se gantši o ka kry-a mokgekolo a tswile le makoti a gage ba ya go lebelela lapa la gage gore lapa le le eme jwang gona makoti a tsebe mathata a e leng gore a bile gona le diphoso tše di ileng di a ba gona tša morago ka malapeng leo lapa ge le tlhoka boroko le bolela le wena o robalang ka gare ga lona lapa le swantše le go fe ditoro tše botse le be le go fe boroko bo bokaone ke bolela ka gore o se ka kry-a o no phafoga ge o robetse khutša mmele o kgone go ba gabotse go o tsoga go sasa o kgone gore go o tsoga o se ka kry-a e le gore o tsoga o lapile lapa le o bolelang ka lona mama le na le mathata fela mathata a tla nyaka ba gabo lapa ba le gona a ke bolele ka tše e leng gore lena le di beile mo lekgono kgaetšedi ke nyako thoma ka mo lapeng mo bophelong re gahlana le mathata ene ke nyaka go botša gore solanka o sa phela o sa tlo gahlana le mathata gare ga ditsela tša rena tša go nyaka go lokiša mathata a rena go na le diteko e tlo ba tša mantšu a go kgeloša gore o ya kae wa ile ya go nyaka thušo ke ya mathomo ya bobedi e tlo ba ya setu ye ba tlo di direlang ditaelo tša bona ka sephiring ngwanešo o nyaka tšwelopele fela o nyakang tšwelopele o swanetše o itukiše gobane leeto le o yang go le tšea ga le tlo kgatla batho ntwa mathomo mo bophelong ba gago a go loke selo a go ne mmereko taba ya tlhokego ya mmereko ga e thome ka wena e thomile morago mo familing ya geno gobane ge e le gore mmereko bo le gona mo familing nke be botate mogolo wago ba ne le dikhamphane lena le le bana le bereka dikhamphane tša ka gae motho o moso o kgona go gatelela motho o mongwe wa gabo moso ka dikgopolo tša gore a palele ke go tliša leano le le kaone mo kgorong gore bana ge ba gola se ka kry-a ba ketima le mo ba nyakana le mmereko o ka ba o mongwe o ka thušegang wa tloša thokolosi o sepelang le yona ntene dilo tša gago di a tla di a kgona go loka tša bophelo ntwa mathomo ge re bolela ka thokolosi re bolela ka phoofolo ye e leng gore e tlile ka go go senyetša mo bophelong a gone thokolosi ya go tliša tše botse mothong thokolosi e tswalela mahlatse ya motho thokolosi e tswalela tšwelopele ya motho thokolosi e tswalela mmereko e tswalela tšhelete e tswalela monna e kgona go tswalela le lesea ene thokolosi e kgona go go fa bolwetši so ge re bolela ka thokolosi re bolela ka phoofolo ye e bopileng ke batho
ba re go e bopa ba e bopela ngwana wa mosadi o mongwe gore e ye go mo etelela pele tša gage tša bophelo di seke di a mo lokela. Tlhokolosi e kgona go ngadiša ngwana sekolo. Tlhokolosi e kgona go dira gore o gopoletše botse, kgopolo tše tša gago e di tšee e ye go fa beng ba e leng gore ba e hlamile. O makale o ne kgopolo tše botse mara dikgopolo tša gago di dira ko o mongwe motho. Ke moo o ileng wa bona go ne le bana ba ba tsebang ba ile ba re ge ba ngwala ba tepotša gore ba tlo phasa mara ba makala go phasa bana ba ba sa tsebeng selo. So pušo yeo e hlokang ke nyaka go lemoša gore ka gare ga yona e nyaka motho wa maikemišetšo. E re bolela ka ditaelo batho ba bantši a ba di kwešiše ditaelo, a ba kwešiše go phetha ditaelo, lentšu le go phetha taelo a ba le kwešiše. O kgona re o sa le ka gare ga noka o sa hlapa ka mo gare ga noka ba go founela ba re kua gae go ne bothata. E le teko badimo ba nyaka go bona gore o tlo tlogela go hlapa goba o tlo feleletša taelo o e phethang wa bo wa phetha le taelo gore bothata bo bolong kua gae boloke na. Ge o le motho o nyaka go phetha ditaelo santse o be le tumelo ene ya maatla ya go se felele, gobane batho ba o lwang le bona ba diphile nako ngwe ntšhi kudu ya go phelana ka bophelo ba gago. Wena no wa go thoma fase gore no a ke leke go lokiša mo ba sentšeng šetše ba sentše kudu. So go phetha go nyaka gore o phethe ka nnete. Ba re theeleditše ba bangwe gone jwale a re tsebe se ba se dirang ko gae. Bangwe ba lokiša melomo ya bona gore ba tle ba go botše gore o seke wa ya koo. Bangwe ba lokiša mapheko a bona go pheka ditsela gore ko o sekobe wa ya. Bangwe ba itukišetša gore go o fihla ka gae le ilo o ngale ditaelo tšeo se ka di phetha. Ntho ke nyakang go go botša o sa le monyane ne mathata ke no ba ke nyaka go go lemoša gore ke le moremi ke tlo go thuša ka o llang ka ona gone jwale. Mo bophelong re swanetše re ithute go lwa le dithokolosi le beng ba tšona. Re swanetše re ithute go lwa le dithokolosi gomme ge re lwa le thokolosi tše re lwe le beng ba tšona. Ke tsela tše ntšhi tša go lwa le thokolosi. Motho o kgonwa ngakeng a ye go tlhapa thokolosi e sekgala makale motshwenya gape. Why? Lebaka kore ntho ba thebotše ngwana ka mo gae ba mmeile ka mo ga o bua kua o mo kry-a ka mo. O kgona o kry-e le gore re leka go thuša wena gane bothata bo bogolo thokolosi e ke yaka kua lapeng. So ke mo go leng botlhokwa go bereka motse o bo robadiše le batho ba ka mo lapeng leo fela ge go ne kwano ya kgoro gobane lapa le mmago a leng ka gare ga lona a se la gaga noši. O sa nyakega dipoledišano le ba ka mo lapeng. Ena go ne botlhoko ba go swana le gore o le moswa o ikemišetše botse fela go be le ntho e leng gore ya go senyetša o ekwa ge e le mo mmeleng mara ka mahlo a o kgone o e bona. Go na le batho ba bantši ba ba dibileng ka yona thokolosi. Bangwe re bolela so ba lositše dintlo, bangwe re bolela so dikoloi di wele ka baka la thokolosi. Go ne go swariša boroko go tšea koloi go e lahlela ka gare ga sethoga. So ge motho a re ke ne le thokolosi sa mathomo a tsebe gore ke yang. Ke thokolosi e ba e bopileng ka motho a bolaileng ke koloi, ke thokolosi e ba e bopileng ka motho a tekgamileng, ke thokolosi e ba e bopileng ka motho a kgatlilweng ka maswika, it depend gore ke thokolosi e ba e dirile ka mohu wa mohuta mang. The spirit santse re se nyake re se tlo re botša sona gore nna ke a lwa then gore a re ke motho e leng gore o bolailwe. Tše dingwe ba dirile ka masea no makala basadi ba bantši ba lla ba re ba ka matswele a rena ba tšwa dikutu e se kgale letswele le a bola ba le ripa. So thušo ke tlo go thuša fela ke nyaka o mpotše nnete gore ye e beng e nyaka gore yore o tepolae ke eng. O bo o phuša ke eng gore o be o nagane go tepolaya.
go tepolaya go kotsi kudu tsebo ya motho a tepolaileng nna nka no go fa mohlala ga nnyane ke malapeng a mantši mo batho ba bantši ba tepolaileng ge o ka tsamaya o botiša malapa bana ba bantši ba malapa ao a ba robale ge o tsena ga malome o re ke lorile mammang ge o tsena ga rakgadi o re ke lorile mammang ngwana wa ka next door ke lorile mammang bana ba ka mo lapeng leo ke bona seriti sa mammang why ge batho ba babi ba ka go botša gore tepolaye wa bua wa tepolaya go ra re o dumela gore o wa go bereka le bona o dumela gore ke ya go bereka le lena ene go ra gore wa go ba setloutlwana o šomišiwa o romiwa malapeng o romiwa go iša koloi tša batho o romiwa go dira dilo tše di sentše di botse godimo ga maphelo a bana ba bangwe so maele go swana le gore o no kwa selo se bolela se re tepolaya se ke boa dumela go na le malapa mangwe batho ba bošego a ba kgone a tsena ene gore ba tsene ke gore ba tšee o motee ka mo gare ga lapa ba tle ba mmerekiše go tla go fetša batho ka mo gae ene wena o ganne ke ntwela ke e boletšeng kare dilo tše dingwe re di hwetša ka gare ga lapa ge mma gore na nyalelwa lapa ene ke boletše nto ngwe kare a se gantši bokoko ba etšwa le ngwetši tša bona ba ya go nyakišiša metse ya bona re pheta taelo e botse ya go tšiša ngwetši ka gae ra se šireletše ngwetši ka gare ga malapa a borena go ne mo o ileng wa tšwa le mokgekolo mabapi le mathata a lapa le mama ke a tseba gore dingwetši tše ntši ke ngaka ya setšo ke bereka ka batho dingwetši di rwele boima ke boletše tabeng ngwe maabane kare o lebelele dingwetši tše dintši tše di leng ka gare ga malapa ka mokgwa di sokolang pele di ya go tšeelwa malapa batho ba leloko le e leng gore le a bona gore lapa lela le šala le nnoši a ba dumele ka bana ba bona gobane ba tsebela lapa lela gore ke le ngwanaka wa lekgare ba ka se ye go dula ka lapeng lela mme ka kwele botlhoko ka go bona mo gongwe ka gae go sene phedišano le gore ke godile ga ke hwetše sefane bana ba bele sefane a dumele go nyalwa lenyalo ke nto e botse fela o šireletša ke mang ka morago ga lenyalo ka lapeng le a yang ka go lona ngwana o kgona mo kwa gore o bohlale le sekolong ke ba šitše a feditše a le khujana fela go no ba le tše e leng gore ba modibadibile ka tšona mo bophelong ene ke dilo tše dintšhi tše e leng gore motho ba ka no modiba ka tšona ba ka no modiba ka jwala ba ka no modiba ka gore a tlhatlhele mo a sa tsebe gore wa kae ara dilo tše ka mokana ga tšona tše a bileng ka gare ga tšona a se gore di ka palela ko go fetoga di ka fetoga ge re ka kgona go hwetša tsela ya gore a kgone go thušega nto botlhokwa ke gore re se ke ra bapala ka dillo tša gage re se ke ra bapala ka tše e leng gore wa di bolela re mo nyakele thušo a ihwetše go botlhoko go sega ka sello sa ngwana o mongwe go ne ba e leng gore ga a ye gone jwale ge ke dutiso go tlio ba le lekgotla la gore wa e be le sa re botse le ge o ka ba botša ba tlo dirang go ne dilo tše dingwe koko re le ba family re ka nyaka go dikwa potšišo kore ge re fetša go dikwa ra e bitša kgoro ra e bea mo ra re ngwane o ne thokolosi e tlo dira so ke kwešiša gore a ka no ba ne diphoso mara a re mo thušeng ene wa bona koko lapa go ka bona ba re le ne le tšhweni goba la kwa lapa le re le ne le tšhweni a le bonolo go berekega lapa la go swana le leo ga le nape le bonolo kudu go berekega why tšhweni e tšwa kae e goletše kae e be e fepa ke mang ntho e leng gore ya nyakega ka mo ke gore re le nyakeleng thušo
thušo ke nto botlhokwa ye e leng gore re swantse re le nyakele yone and-e mo bophelong ke ya bušeletša se ke wa re go gatlhana le mathata wa tšhaba go botša batho ba ba segang ba tla sega ba ba kwang botlhoko ba tla kwa botlhoko ba maele e tla ba maele mara tsebo yaka ke gore motho a segilwe o ka tsena malome ka kago re a leboga moroka re a leboga ke kwele ka gare ga ditaba tša mme a re go ne le mo a ileng a fapana le mmatswa le gona and then a ya gae ba mo nyakela stene ko go kwele gabotse so go nyo le stene se o dulang ka gare ga sona ke se o se nyaketseng ke ba geno goba ke ka mo lapeng le o nyetsweng ka go lona ke se ke se nyaketseng ke ba ko gae ke mokhukhu o kampetse so le ba go nyaletšeng lona le kae ke le re tswang ko go lona ge re tlotlang le dula kae gonwe le dula go se o nyaletsweng go sona goba le dula ko steneng se o se nyaketseng ke ba geno re dula ko ke tsereng ko teng ko ga and then se la ga geno ba go nyaketseng sona go diagalang ka sona wa sela gore ke se tlogele ke bone gore go amologana le bana ba ka a go tlo nthuša ka selo gore ke dule kwa bana ba ka bona ba dule kwa sebetha ke tloge kwa ke tlo dula le bana ba ka and then ge mokgekolo mmatswalago wena le yena le be le ba le dikwanelo tša gore ga a nyake go go fa monna wa kgoro gore a ebe motlhokomedi wa lapa la gage o kaoniša gore o tsamaye o tinyakele molekani kapa mogotsi ko thoko ke a gakanega ka lebaka la gore ge re nyala ngwetši ga inyale ke mokgekolo inyala ke banna ba kgoro borangwane le boramogolo and then ka morago wa e bona e se ya ba maikarabelo a bona go bona gore lapa la abuta a bona kapa la ngwana bo bona le tshwanetse letle le phadime go swana le malapa a mangwe ba tlogelela maikarabelo ka moka ga ona mo go mokgekolo a nnoši go ba go diregileng lapa le ke tsereng ko go lona le la ko ga mima na ba sa utlwane le mmatsale ne le batho ba ile gore ne no ba dikgogano tse ke sa tsebeng gore ke tsa mofuta ma ka rena ke no kry-ile ntse le dikgogano ka gobane yena motho na sa nyake yena go nyakela motho yena o ile a bolela re a ona motho o tlong go nna le yena wena o tshwanetse o te nyakele ke ge nna ke tlo tlhalosa re nna nka se kgone o te nyakela motho ge o re ba be ba sa kwane o ile a go botsa gore yena le bona ba kaeng yena o ne mpoditse fela gore ga ba kwane le ba ka kwa ga moima ka re ne gore go na le modiro ge go tshwanetse ke tsamaye le bona ko modirong a ntha re ga o e go then now it makes sense gore why mokgekolo a be a sa nyake gore o hwetše motlhokomedi go tšwa kgorong yeo ya bogadi ba gage lebaka ke gore o be a tseba gore yena motlhokomedi wowe a tlabeng a etšwa kgorong ya bogadi ba gage go ra gore o tlo tla ka moga gage mola yena a sa banyake ebile a sa kwane le bona and mokgekolo o robetse mola a robalang gona mola a robalang wena ga senke wa leka go aga relationship le ba bogadi ba gago go thušana ka mediro go begelana go rerišana le tše dingwe bona ntwa ya bona ne ke sa nyako go e tsena ge ba na le modiro ba mpotsa ke yaya ke a ba thuša gona bjanong and then wena go ne le modiro ka mo gona batla nna e ne o ba modiro a šibe ko o dire jale go njale o ne mathata banna ba ga moima ba reng ka se ba bolelele bana ba ga moimawa bana ba kwa ga moima ke bone motho mara gone nako e o ileng wa leka go ba se botša gore ka mogae ka mo re a imelwa ka fase ga mabaka 1 2 3 o teng o sa le bano bolela bona ba ka kwa ga moima ba re
ke ena a tshwanetseng gore a ntlhokomele so a boela morago a re no yena a ka seke mokgekolo o robetse neng ke sebaka robetse ke tse o robetseng ka ke nne ke nako e 2017. telele sorry ke kgale 2017 2017 so mathata le itemogela ona ga a fetša go robala goba le nako ya sa phela le yena ba ntse a tlaišega le lena na tla isega le rena ne le batho ba go fele ba thetsana Go ba the- elwa kore ne le batho yena le bana mang? le bona ba ba ko no ke raka mo lapeng la gage re sa ba le O ka ma- dikgogakgogano o re ka ba ma- ditlaišego tša bophelo di gagabitše kapa diphoofolo tše di leng gona ka mogae le itemogelang tšona spiritual husband tšhweni ye le naganang gore e ka ba tšhweni ko godimo ga masenke di be di diragala le ge a be a sa le gona goba di thomile go kwagala ge yena a fetša go robala di thomile go kwagala ge a fetsa go robala ga a fetsa o tlhokofala di a thoma dilo tseo nako a phela mara bophelo be bo ba shebeshebe a phela bophelo ne bo le teng mara ne bo se teng ka mokgwa ka gobane go na le leng la matšatši e ile a mpitsa tšatši le leng yena mmatsala a sa phela Mm. ee a re mo go nna a re o kgopela gore yena tšatši la tlhokofalang nna ke tseye mmereko wa gage so nna ka mmotsisa ka re ke tseye mmereko wa gago o mofe Mm. a re ke nyaka gore o ntlhokomele dilo tsa ka tsa bošigo ka re dilo tsa gago tsa bošigo tsefe Mm. jaanong ka kry-a ke sa mo kwešiše gore dilo tsa gage tsa bošigo tsefe a re ke tletle ko go bontsha tsona ka re a ke nyako di bona Mm. ka mo tlhalosetsa ka re a ke nyako di bona nna a ka tlela go tlo tlhokomelana le dilo tsa gago go ne o thetsegile gona moo Okay. ya o thetsegile gona moo go fitlhela re ilwa ke tlo boela ko gae All right. No, go lokile mma go rena. Moroka. maobane Bothata bo kwagetse. Ene bothata bo kwagetšeng jwale go ra gore wena jwale ka ngaka ya setšo wa tseba gore ke eng nto swantšeng o e tloše mo bathong ba ke eng nto swantšeng o e tloše ko lapeng lela gore ba kgone go ba le bophelo ba kgone go ba le khutso ka baka la gore wa tseba gore go ne le ntong o bona ge o tshwenya ge ke le maubane ke tshwenya ke motho a ga moremi mo amponang a nkitimišanya ka go mpetha ga go tshwane le ge ke tshwenya ko a gešo ka mo lapeng yeah ka baka la gore wa ntshwenyang a le ka mo lapeng ge ke le ka gae nka no re ke sa robetse a no nyonyobela a ntsenelela mara ge e le wa ga moremi a e tla nkitimiša wa ntse ke tsena ka gae ke bolokegile Yeah. jale potsišo ko gore ge ke tshwenyega ke le ka gae ke swantse ke tšhabele kae taba ke eo so nna ke nagana gore moroka ke ba kwele kgaetsedi aka nko ba tamele le kopelwana leo mma gore na le ne bana ba ba kae ke na le bana ba i5 bashimane ba i3 banyana ke ba babedi ditlogolo ke tse pedi so mo baneng ba gago ba le five go bereka ba ba kae go bereka ba babedi ne go bereka ba bararo o iwane o tlogetse mmereko maloba mo kgweding yona e and then go ya ka wena ntwa e leng mo baneng ba gago le wena e Mm. hlola keng nna ntwa e a ke itse e hlola ke eng ntwa e leng ka mogare ga lapa la ka le bana ba ka a ke tsebe e hlola ke eng ka re go na le mo ileng ka tswa ka ya ko go ke kena kereke ya St. John a re no re kereke e rileng Oh, reke alright. tsoko Alright, sale ka tswa ka ya ko kerekeng ke ilo nyakisisa gore why ke phela ke ilwa le bana ba ka so ba ntlhalosetsa gore ne bothata bo ka mo lapeng bana ga ba ditiro bothata bo ka mo lapeng le ke leng ka mo go lona and then spiritual husband se tshwenya ngwano fela goba se no itirela ka mo gae mo bathong ka moka ka moka rena le bana ba ka moka ntho e re tshwenya ka moka ene mara thata e mo go ke number mango Ka mo gae. 3 ke number 3 and then sekolong o fitlhile kae ke completely okay right no moroka nna ke nagana gore ke ba kwele ngwanešo
alright Ke ba kwele. ntle le go senya nako ga ke no re le bona metsotso e mehlano ga itse dinako o nyaka go tepolaya bothata beeleng I think ke yona this depression gore ke yone that was the only thing e ne e tla ka mo monaganong wa ka gore since well go sena ntho e diragalang ka bophelo ba gago nothing is working out o tshwana le gore useless so okay ya bona la ino ba yona option or let me rather do it. alright o thibetse ke eng Well ne ke phela ke nagana but a nka se sure ke thibetse nka se bolele gore ke thibetse keng mara ke qenne ke isa I didn't put it into act mara yona ntse ke nagana gore ngono ke dire so. okay ga botse mo go wena e tlogile gore a sebe ya tloga Nka se re tlogile nka se re tlogile E ka se tloge moroka the reason why e sa tloge ke gore batho ba mmereko wa leswiswi ka gare ga mpa ya motswadi ka moka ba kgona go bona ngwano e leng gore o bright and then bophelo ba gage bo a phadima o tla kgona go fetola kapa go fetoga mola le mola ka mogae and then remember gore batho ba mmereko wa leswiswi go ba le nako ye e leng gore go swantse go sacrifice-iwe and then gopola gore gape gore mmereko wa batho ba bošego ke gore ka mo lapeng la mme ke dumela gore go swanetse go be le lehu gore ba tle ba šomiše mohu owe go cornera family ka moka yeah. so if o ka checka ngwano ke yena a tshwenyang ke spiritual husband thata go feta batho ka moka ebile ke yena a nang le mogopolo wa gore ka nako nngwe a ka tepolaya ge o bona ngwana go fitlha lebaka la gore a kgone go te tswalela ka kamoreng go ne ntho e bolelang le yena ya molaelela ene ga go ne ntho e leng gore motho o kgona go itheeletša jwale ka ntho ewe e go fa le dipolane tša gore o tepolae ka pela o te tšele bophelo ka pela o swantse o berekiše eng if you remember moroka re ile ra ba le ngwana o mongwe wa slovo mo ntho ela e kgona go mmotša gore wena o mosadi yaka wena tsamaka ka moreng o te tswalela tloga mo bathong ba ene a kgona go tloga ka nnete ae go te tswalela ka kamoreng e bolele le yena e molaele le yena e be e mmotša gore a tepolae mara o tla tepolaya ge yona e tlo mmotša because of gone jwale o sa le mosadi wa yona so sese ga a ka se kry thuso ya ka pela go tlo ba le mathata ya go tlo ba le mathata be ke no ba ke nyaka go mo lemoša gore ntho e a se ka tšea gore e tlogile mo go yena e sa le gona mo go yena tlhokolosi ngwanešwa ya loka bogolo le tše mpe tša yona nna re a di tseba re bereka ka batho dillo ke se tee ka ntho e tee ye batho ba itshepileng gore e senye maphelo a batho go nyakega ba ga moima re tle re bolele le bona ka taba ya lapa lela gore le tle le kgone go ba le boroko and then o sesio re ka mo thuša thokolosi a se ntho bonolo go ya le ka mokgwa batho ba e naganang ka gona re swantse re tle re tsebe gore e tswa kae tlile ka mokgwa mohuta mang ka lapeng le lena le leng ka gare ga lona batho ba bantši ba te tseba ba ne le thokolosi ba ya go bomoremi ba ya dikerekeng tsoko gane ge ba sepela ba e tlogela ka mogae and then ge o lata ngaka gore e tle ka mogare ga lapa go na le thokolosi e tswang e emelang molantle la bereka lelo ja lena la fetša ge le fetša ya tsena ka o mongwe gape wa serithi sa mohu ka mogare ga lapa so thokolosi e nyaka gore re e nyake
re ikwešiše gore ke thokolosi ya mohutamang ye e leng ka mogare ga lapa. Go na le thokolosi ya go dira motho gore e le mosadi a rate banna. Go na le thokolosi ya go dira gore monna a rate basadi. So thokolosi e kotsi. Ene e ya tloga mothong fela re swantse re lwe ntwa gore e be e feleletse e tlogile. So motho o no tlhapa ga tee a re go a swana ke tlhapile ga tee a ya tloga. A se ntho bonolo ka mogo motho a gopolang ka gona gore e re bolela ka thokolosi, re bolela ka nto o tla no tlhapang ya tsamaya. No. Swantse re nyake gore e dutse kae ka mogae. Gore e tswe santse e re ntšhe ka mokgwa mohutamang. Ye nngwe o e bona o kare ke thokolosi gante ngwana ba mo nyalantšhitše le nto e sa lo monnyane ba mo hlabetše ka pheko ya lenaka la batho ba bošego. Nto o šika le yona mo a yang. O tsena ka mo go ye ngaka a etswa tsena ye kereke a etswa mara e tloge. Then e nyaka pheko tša gona tša go hlabolla ntho ela e leng gore ba e berekile mo go ngwana. Then re kgone go lekolla molekola re kgone go o tloša mo go yena. Go ne tše dingwe go di tloša santse o iše motho thabeng, go ne tše dingwe di nyaka solo, go ne tše dingwe di nyaka noka. Di no ya ka gore ba di hlamile kae jwang. Tše dingwe a go tlhokagala gore se se a hlape. Go tlhokagala re e rake ka gae. Tše dingwe go tlhokagala gore re e bolae ka mogare ga lapa e sepedi. So thokolosi ke nto e thata kudu ge e le ka gare ga motse. Go e raka go a swana e tla be ya boa e bolaele ka mo ba e sware and then re tsebe gore o bereka jwang ka yone. Ka gore le ka bolako go a go hlapa o sesi ga ya kua ba re thokolosi o ga ya kua ba re thokolosi o ya kua ba re thokolosi le bereka motso e no tswa ya mamola ya boa. Mara ge motho a ka hloka botlhale ba go kgona go e nyakela tsela gore a e sware then e ba bothata. So o tlo kry-a thušo ngwanešo modimo a go thuše o phethe ditaelo akere. Ene ditaelo go o di phetha le ge o ka ba o ne molekane o ikilele. Nto nngwe e dirang gore ditaelo go motho di seke di a dula ke go tlhoka maikilelo. Go ne taelo tše di nyakang kilelo ya nnete. O kgopele dilo tša gago medimo a geno ge e go fa ditaba e go fe ditaba tša nnete gobane go ne le batho ba ba kgonang go ya go nyakišiša ge ba fihla kua go tswelela medimo ya go sebalege. Motho o kgona gore ba mmereke gore le ga e ya ngakeng go tswelele go bolele tšona dilo tše tša batho ba bošego di be di go ntšhetše ditaelo kgane ke taelo tše rong. Ya go botša wa bona sese wa kgotsa ge ke bolele ke go botša nto e leng gore like di gona dilo tše di seo di a diragala. A kere batho ba bangwe ge ba ya go nyakišiša o laela mmolai wa ga gore ke sa kerekeng kae. O šala a di roma a re mošaleng morago ga a fihla kua ba mo fe seporofeto sa nto so le so goba le tle le mpotše gore ba mmoditše gore bophelo bo boima mama fela a re sekeng ra bo dumelela go ba boima go fihla gona fao. Ngwanešo o tla kry-a thušo. Mani utirile metsi ale ka lešaba a re lapa la gae ke marufe ke mašubašuba ke jwale ka nagae Kakanyane a nonyane ya baloi be o ile kae wena a bošegong ba maloba a ke ankela Sunday a go tswa ka mola lefaseng la rathoke ka fale ka nnete rore e tloga e le o mongwe wa diopedi tša mo gaeng tšeo re tloga gore ikgantšha ka tšona kudu maraka kapa a re a leboga motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. Wa bona koša ye e tloga e na le molaetša wo bohlokonyana batswadi ba ka wa go tsenelela ke bone ka nonyana ela se ke monkgaganyane
gore mane limite o edisa dikele bare keledi ya mošwana yelela ka dirupena a re leboga motheletši wa mutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm a metsotso ke e lesome seswai fela go ikela go ere a ya lesometee 18 minutes before the hour 11 o'clock ka gare ga lane go lapitšentše kgolo nna ke le morwa motšhamaubane ka kapa ya radio sama le professor moremi fa e le go ngaka ya borena ya setšo a go tšwa ka mola lefatsheng la ga matlala ramošebo kgauswi le letamo ba go rogile moroka ba lapa la bobedi nke o no tša sebaka se mongaka o boe o tamiše motheletši le mmogedi kua gae ke moka o tamiše a ba lapa le ba tetsebiše ge ba fetša go tetsebiša ke moka re tle re kgoneng a go tsena ditabeng re tle re kgoneng go khwetša a tharollo prof a ke go leboge malome ka kapa batswadi ba ka le kae re gona le kae ntate moremi nna re gona batswadi ke ba gamang le tswa kae gae ke ba gapodile kontwane podile ko ntwane mama ke mang ka leina ke Selina Podile nna ka leina ke Rachel Podile Nunu o kae Nunu ya wa e bone gore ke wena Nunu monna alright mara leina la go hlaletša go fitlha mo e leng gore le a se sefala mana le sa bereka gabotse ya a ke re ka le rata nna bjang tatswa le fele le bereka wo right o a le rata gabotse o no okay no alright malome ka kapa shule ya re a leboga ba gapodile le go rogile pitšeng tše kgolo nna ke nna morwa motšhamaubane malefokola ka fa le rena le ntate makua ka fa e le go ba mafaratlhatlha ngaka moremi aowa go ntwane ke nagana re šetša tlile gantši a le ya mo tseba ya šetša tlile gantši kua ntwane a gone molato ba gešo ka mo diphapošeng kgašo ka fa re kgopela gore diphone tša lena mowe di beng silent sa bobedi re kgopela gore le seke be la bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke ntwe re kgopela mehle le mehle mara before lenane go le fela o no ko mongwe šetše a biditše kereke tsoko le ge le ka tekgwetša e le gore mohlho mongwe ka gare ga mathata a ka mo gae go ile go a diragala gore le tekgwetše le ile kua ga moremi le ile go nyaka thušo ke ngaka tsoko le kgono e tla ba ngaka moremi ge re tšwa ka mogare ga diphapošekgašo se sengwe gape ba gešo re kgopela nnete fela bana bešo tafoleng la tseba nnete e ya thuša ebile nnete e ya phološa se sengwe gape re kgopela le seke la dika solo le fetoleng dipotšišo go ya ka mokgwa di arabiwang ka gona le bueng gape le hlokomeleng gore mahlapa ga a nyakege mo sealemoyeng ka baka la re sealemoya se se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme a re netefatšeng gore lentso le lengwe le lengwe le le tšwang mo le fitla tsebeng ya motheeletši la dula gabotse la sebe leo le lomelago se sengwe gape ya ge le ba bararo so ya go a kgonagala gore re ka ngangišana jale ge go fitlha nako ya gore motlho mongwe o mongwe ga a bolela wa kwa gore ga a bolele gabotse goba ye nngwe a e tsebe o seke wa mo tsena ka ganong o no emiša letsogo ke moka re tlabe re go lebeletše re tlo go fa sebaka sa gore le wena o tle o bolele gore ba go theeletše jwale ka ge le wena o be o ba theeleditše sa mafelelo dilo tše ke di-camera tše ba gešo le di bonang mo di-camera tše di a re tšea go nwa le ge re bola so lebaka fela eno bala gore nto ngwe le ngwe ye e bolelwang ka mo e be ye e capturewang lebaka ke gore go ne le batho ba e leng gore ge le tlotswa ka mo diphapošeng kgašo le ya gae go sa ba bang ba meloko le metswale ya lena ba tlabe ba founelana la ba bona bana ba buti ya lena bana ba sesea lena ba re segiša ka batho ba tlhoma bjang ba ira bjang dilo tše ke ka moka ga tsona le gopoleng gore meloko le metswaleng go ne batho ba ba makgatlha ke ditlaišego tša batho
mo re dulang gona dinageng gone batho ba ba kgatlhang ke ditlaišego tša batho ke phentše ke bolela moroka ke re ge ngwanenu a hlaka le ga a ka ba distance o kgona go mmona gore ngwanenu ga a thaba jwale o reng o emela gore a tle pitšeng tše kgolo e tla ebe gona gore nke ba tlile gore na pele na ngwanenu ga o mo emele gore a tla go botse gore ke a sokola ge o mmona gore o a sokola o swantse o ye go yena o mmotse gore na o hloka thuso wa mohuta mang jwale ka family re ka dira eng ke nnete jwale ge le šetse le tlile ke eno dipolelo di tlo no ba gona tše dintšhi go tswa ga bolena baagišaneng ba lena kae ba bangwe ba tlabe ba še ba le tšea mantšu ba le tsentšha ona ka moganong gore gape le ba gapodile ba boletse so e le gore ga la bolela jwale ke ka lebaka la ge dilo tše di swantše di be gona go capture nto nngwe le nngwe ye e leng gore e tla kgona go bona ya kwega ke batho ka moka gore ba gapodile ga ba bolela so ba boletse so ka kapa ga a bolela so o boletse so ngaka moremi ga a bolela so o boletse so re ya kwana ke re batswadi re a leboga ke tlo bapala setsopolwana ka fa mma gorena ge ke fetsa go bapala setsopolwana fawe ke moka o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re a leboga mma gorena a zishe a ke dumediše gape ntate ka kapa a mašauši ao moramotšha thobela ke pote ka mo go ntate moremi thobela tame ntate a ge mme le setšhaba ka moka se se ukweletseng ka mo radiong le ba ba leng ka mogare ga ona moago o bontate makua le bontate malefo thobela ke re a mašauši ao beng baka Mm. a ke thome bjana mongaka ke barwedi ba ka ba babedi ba Mm. go ya ka go latelana gabedi o mogolo o monnyane ke o latelela o mogolo Mm. o latelela o mogolo ga a phomelela go ka tla le rena kwano go no bana le dilwana tse ntšhinyana Mm. yaanong ke tlo bolela so ke kopane le mathata ka 2016 morwedi yake yena o mogolo a le ka mo polokwane a bereka ko teng Mm. yaanong ge ntse a le ko teng ebile e šibe nako tse telele nna ke ukwa morwedi yo a mo latelelang a fela a mphounela ntha radio mme gape ola ausi ya ka kwa ba re ga a sa tla mmerekong yaanong ngwano ga a re ga a sa tla mmerekong ya ntla bathata kare mmereko e le o bohlokwa bjana ena a palela ke go no ya mmerekong e ka ba bothata e leng awa ke tlo tsaya founu ke mo founela ke re weno ge a re wena a o sa ya mmerekong kganthe goreng awa o ne a tshwara mola le mola le mola mara a setse a hlaoloseditse gore yena o itaa ke boroko ga a kgone go ka tsoga ga a tsoga o humane go tshele ke seo se dirang gore a seke a ya aowa go ile matšatšinyana go ya matšatšinyana ge ke re ke mo gae gwa kena founu e tswang gona ko teng koo ka khumane le go raya gore ke founela ko mongwe wa balekane wa mmereki ka yena o ile ga a ke mo araba re dumedisana a re mme Selina re tla ba ke morwedi yago mo morwedi yago ga a sa tla mmerekong fela ga a na lebaka la gore o reng a sa tle mmerekong le go founa ga a foune a re botsa gore e kabe a lofile mmerekong ka mabaka a mafe rena ebile re kgona le go ipha nako ya gore re gatele re ye ko teng re ye re motlhole ka ge e le go raya gore re be re lebeletse gore yena o tshwanetse re atle mmerekong ge re fihla re lo humana ntse a le ka mo dikobong ge re botsisa re re o reng o sa tle mmerekong o re yena o palela ko go tsoga ga a phafama o humanetse le go raya gore go tshele
le nna mola ke a thoma ke a makala ke re batho ba Modimo na ngwane bothata ba gage e ka be e le eng? Aowa ke go no amogela gore batho ba Modimo ke tla mo founela ke tla bolela le yena o tla mpotsa gore kganthe mmereko e le o bohlokwa bjana mara go tla bjang gore motho a na lofa mmerekong ebile a se ka bana le lebaka la gore yena o lofetse eng. Ka nnete ke tlo tsa founu ke mo founela taba eno ba yona eo ya gore yena o humane go tshele. Go beile bjalo ntate Moremi ntse ba fele ba mphounela ge ba mphounela bile ba mpotsa gore ebile rena re motse re mo isitse tleliniking gona ka mo gona mo campuseng ya rena bjanong re motse re mo isitseng tleliniking a re lebelele gore mo matšatšing a ge re tsoa mo go tla direga bjang. Aowa ga go a direga selo go no ba go tshwanne le ka mokgonneng ke tlhaolosa ka teng. Ba fele ba mphounela tšatši le leng ke ge ba mpotsa ba re gone yana ebile re motse re mo isitse di-psychologist-eng re re mo gong di-psychology di ka bona se seng mo go yena. Ge ke re mara yena ge le fihla mo go yena le mmona bjang? Ba re aowa yena ga a bona le e name e le motho a ka reng o sotlegile bjang. Mara go ba na le modirisane ka yena ke a bona kwa ba hlokometseng a re mo go nna a re Mapodile nko mpotse semelo sa ngwano ka botlalo ka mokgwa wena o mo godisitseng ka teng. Ke mo hlaolositse go ya ka semelo sa gage go tlala seatla mara e rile ge ke fihla mo temaneng ya gore motho o ko ditshegwa-tshegwana ge o mo dumedisa legatong la gore a go dumele go tla setshego pele before a tlo go dumela. A re mo go nna re Mmapodile a le ge le ka nako tsa mebereko e ka ba setshego seo se reriša ka re mo tabeng ya mmereko ka nnete ga se amogelege thata mara yena go tlogeng bonnyane ba gage o ka ona mokgwa a re aowa a re fete mo mme rena re tswetse pele ka yena go ya ka mokgwa ko go botsang ra gona di-psychology re tla ukwa di-result ge di boa gore di reng mara o re tshepisitse gore o tla tla mmerekong. Ke a bona o ile ga ntong go ya gabedi a be setse le gore a gore thoma go lofa gape a bo ya be le gore bjanong kore wa lofa a be ka kgopela nna ka bonna mmage ka re aowa ke kgopela gore le no mo lokolla le mo fe matšatšinyana ke tle ke mmone kwano gae mohlomong nka tle ya re ge a boa a tsaga pila ka mokgwa go leng ka teng ga ba gana ba mo lokolotse a tla gae ga a fihla gae ntate Moremi le ntate Kakapa motho ola o nnetse boroko bo bongwe bo e leng gore ga bo fele mo go yena kore ga a tsoga a enwa metsi ga boa o ya borokong kore a sena nako ya go dira selo a nnetse boroko ene ka moka ka molapeng re katana le gore motho tlogela boroko kgane boroko bo boreng a be ka bona go rago golo mo ke a senyegelwa ka mo tseya ka mo isa Felotsoko mo re ile ge re fihla ba mmona aowa ke yona mehuta ya go alafa ka dikaskereke aowa ka nnete ba be ba re rerisana gore mo tlogeleng e tle kgone gore a nne matšatšinyana re ntse re mmona ka nnete ra mo tlogela o ntse koo o tloga a ntse koo rena re fele re ya re mo hlola le bona bana ba baka ba re fele re ya re bo hlola re bona le bona bana baka
mara before ba tlo mo tlisa gae bona ba ko nneng a le teng ko mmerekong, ba ile ba kgopela pele mo go nna ba re a ga gona o mongwe o a leng free o a ka tlang a tle a nna le yena a re ge go tla matsha a gore a hlape a ye mmerekong a tla mo tsose. Yaanong ba humane e le gore nna ga gona o a leng free, o a mo latelang o ke ge a le Pretoria ko college-eng ola a dira marematlou, go a raya gore ka mo lapeng ke nna le bana ba nna ke setseng le bona, ebile o mongwe ke wa gage yena kgarebe yaka. Go a raya gore go padile go fitlhelang ga a fitlha mo gae ke tsere yona matsapa wa go misa moo o ntse ko re fele re ya re mohlola ke thušana le bona bana ba ola thata ola leng ka thokela ola nono re ntse re bontshana mola re fele re ya re mohlola ge go nyakega se re na kumula mola le mola re petšhanyana gwa re nako e nngwe ebile o ka re ke bitsa ke modimo ge ntse ke fihla ko teng ge ke fihla ke humana mme ola a re o mo tsere o mo isitse felotsoko ko matsogong a mang gore ba mmontšhise a wa ka nnete go raya gore o koo mara fela re fele re founela yena modirisane ka yena gore o tla kae a wa gore aowa o tla boa gana molato. Go ile tšatši le leng ke na ukwa ke gopotse koko gae koko gomme ke ranke ke ye koko gomme ke ye ke ba tlhole ke ga so ka bo phaswane bjane ke ya koko gae ge ke fihla ko gae ge ntse ke ntse ebile ke ya phirimello ge ke thoma ke re ke tlo laela motho la sewa kena ai ge ke mo lebelela a kena ai ke a mmona gore motho mara o bewa ke mo ebile ke bona gore le duanyana tsa di tshwereng ga se tse di kgotsofatsang gore motho ko a tswang teng o bontsha e le gore a gore o tlile ka nnete nne a wa dumedisa ga a re dumedisa mola ra mo dumela le koko wa ge ra botsisa re re o bewa ke mo o re jo nna ge ke riana ga ke re toge ko lena le nkisitseng ko teng koo ke re toga gona kwa ne ba mpeile ko teng kwa ebile nna ke tšhabile ga ka laela sho ga wa laela a wa ka laela ai mola yana re a tlabega fale le mme e bjanong go sa laela wena motho o rutogile ka eng koo aowa a kere le bona ke mehuta ya dikereke ba le ba na le moria wa bona bjanong go raya gore o ile ge khumpi e ba isitseng kwa e isa ba bang le bona tshwanetse gore ba o thuša go raya gore o itahlela ka mogare a yona ka fao and then o ile o fologa ko tseleng le gona o lebelele go fologa ko tseleng ga gage gore a ka direla le motho molato ka ga a sa itsege yena a nametse ka fao a wa ile bosasa ile ge thoma mola re a hlaolositse ke ge ke ra mokgekolola ke rago nna nke re bile ne ntse ke le mo tseleng le yena a ke name ke tloge le yena re ke yena e ko gae mme ke garabona motse o tloge ka yena ke tletle ke le bona bo sasa ke rekile airtime ka founela ko nneng a thušwa teng ka makalla mo go motho wa gage o neng a mo thuša gore a tse nna ke di bonang tse mo a le ukwane ka la gore motho a tle mo a re bile ga ke itse ga le koo ga ke itse ga le koo ebile le ba a hlagileng a tla nabo ga se ke ukwe motho a bolela ka re aowa o se gona ka nnete o a rereša gare o tšhabile yaanong ke thomo o kenelela yena ge ke kenelela yena yaanong e ba angola le russia go e bona go raya gore bjana gatlhe re ukwana bjanong aowa ke a feta re ntsenyana naye ba tletle ba mphošolola bona ba gore e ka be e le gore ke nako e kakang ai ke tshwere bothata ke go tlhaka ka mogolo
ke tshwere bothata ke lebeletse motho ka boroko bo bongwe bo bo sa feleng ga a tsoga mara o dira raurau kore ge ke nna mo tlase ga gage ke nyaka gore kore ke mo nyakisisa ke mo nyankolla ke raurau a betle mafelelo ka re golo mo ka nnete ke a senyegela ngwane o botlhaleso ke tswa ke dijo ka moganong ka baka la gage a nke ke bone gore ka thoko gong nka dira bjang a wa ka nnete ge ntse ke tshwatlha-tshwatlha le bona bana ba se bane le bonyatsi ba re mme o mo isa ka eng ka ra wa ko mmonega ee ko mmonega go mmonega gona ko mmonega mara ke tlo no bolaya ke go bonega ga gona selo se e leng go raya gore go se tshepisa mothotse woo ke tlabeng a mmonega le ga ka tlhaga mpoditse ke di utlwang gore ka nnete ntate Moremi kore ngwano ga pila-pila o nkgaotse matswalo ka gore ebile ke yana neng ke mo lebeletse gore at least ke pheko ka molapeng ke mo tsere ka mo isa Filotsoko moo tse ke di humaneng ditaba di no tshwanele tsa kwala Chabidile exactly a gona le ntong e leng go raya gore ile ya fapana bana nna tsona ka mokgwa ke tswang gona kwale mogala ya biola ke ngaka Tsuku sorry a re ke tsona tseo mmapodile moredi yago ba moteile ene boroko bo o llang ka bona ee a ke re ke boroko bo e leng go raya gore ne go tshwanetse gore a boe mmerekong ande kana itsane batho ba ge ba dira maleana a bone gape ba lebelela motho go ya ka mokgwa ba kang go mo humana ka teng ka ruri yago a re awa ke re yago ka re bjanong tate gape nna ke no tlile go lofa ga ke na selo ke no ba ka ona mokgwa ka tlhabolosa situation ya ka mo lapeng a wa tate a re kore a ntitaela kelo ya gore ge ke go thuša ge o ka tla bjana o tshwere bjana e tla hunolla mokotla wa ka mme ka tswela pele ka yena ka mo thuša aowa ke boetse gae ge re boela gae ka mo tshepisa gore a wa re sa ile o bolela re tla boa aowa ka nnete ra boela gae go raya gore bjanong ko lla mo batswading gore nna ke sepetse bjana le bjana le bjana aowa bana ba ne ntse ba sa bereke o ne ntse a le sekolong le yena wa le sekolong ka moga ya gona tšhelete e kenang ke rekisa outlier ke lebeletse tšhelete tsa bana ba bona tsa mpeki ebile yena ba gage ba bararo a gana go ba ngwadisa kompeking gore ke tle ke ba ngwadise le gona ke tshwere ka thata ke tshwere ka thata mo e leng gore ilabe ka fihla le di-social workeng di a mpha tsela gore o tlo na ba golela go sena selo ka malapeng gore a gana go ngwadisa bana right ke ile ge šeno ke e wina case ya go ngwadisa bana go raya gore bjano re thomo balansa ka tsona tšheleteana tseo ge ke rwele mokotlana ke hlehlile le mametse ke rekisa yona eo ke e leng go raya gore e tla ba fepa aowa ka nnete mara ngaka Tsuku ya re utlwela bohloko a se ke ya re mphella ke pelo a mo tshwara ko go yena motho ntate Moremi ga a tswa ko e ne e le motho a boetse ko mannong a gage le polelo tsela tsa go pholletsa di steng ka nana a pholletsa mo a kana re o bolela le yena o bolela ka o a arogela kwa o ile a re tla re nne mo fatshe re bolele mosadi ngwana so le nna ke mmona
o tlharologile e tle ke go botsa gore ga a tswa ka mo legorong le lakale o tswa bjang. A re mo go nna a re gore a tla tswe ka mo tshwanetse re re o kolomaka ko gae kwa pele ka gore ge re sa go kolomaka go tlo no tshwana le go sa mo itsese felo. Ka re a gona molato tate ke tlo utlwa ka wena. A re godimo ga setseka se tshwanetse le se tlise fa ke tlo kgopela half ya yona a re 6,000 ke morwedi ya tau ga ke tlo re ko iphoka kae ka re yana ntate ke tlisa bokae a re tlisa 3.5 ke ge ke e phara mo go bona ba ra wa mme ga gona molato re tlo na katana gona mo re ikamogatsa ka moganong gore a kry-e thuso ka nnete re no dirile bjago ka nnete ra e ra mo fegolla ko motseng oo a tla gae nna fodile ka nnete a be gwa gore ka nnete o fodile a tshwara leeto le gannyane gore a boele ko Pretoria ne ise a fetse course wa gage ya mafelelo N6 shota ka subject 1 awa rana dumela mara nna ne ntse ke na le legogo la gore o ka re o šiana ka pela mara kana mo le sa a tsamaya o registerile ngwago awa a palela a re ke boeletsa gape a registera a palelwa ka mo morago ge seno a paletswe ntse ko gwa tla gore bjanong o tlisa report ya gore ke a tlabega kwano motho o ka re wa change bjang ga sa le mo seemong sela sa go a tlotla mo o ka se rialo o ira bjang ngwana go lebeletse o bolela di-weak points tsa gage a wa o nna tsona gore ga a ka nna mola ke gantsi e ka ba mo letšatšing ke gantsi ene go bolela le yena ga re utlwane jaanong wena o bala bjang dipuku ke tshwere ka thata mme jaanong ke thomo ba ware thata jaanong kore ke a fellwa ke re mphe founu ke bolela le yena a wa o nna founu ke bolela le yena ke a mo rapeletsa gore a tle gae mara o a omana ge ke bolela le yena go diregile gore ke bolele le o neng a nna ka mo mokhukhung wa gage ke mo kgopele gore hle ka re le yena bile ne se tsang phounetse yena o neng a nna ga gage ke bolele yena ke re hle mo rapeletse mpe a tle kwano gae nketle ke bone gore ka mokgwa le tlhaolosang ka teng gore go direga eng a wa ba mo rapeleditse a tla gae go fitlheng ga gage gae ke humane le go raya gore story sela sa boroko se sentse se no boeletse mo go yena boroko bo bogolo kore ge a robetse bile ga a fele pelo ke a bona a kampe se ka ja a robetse ke thomo kgotsisana le bana lena batho ganteng gore mmagorena tate wa e bona nako ela o šetse o ne plus minus 20 minutes ka moka a ke sokwe gore na o bolela ka eng o ya kae ga botse go diragalang a ke tse gore bana ba ka go tšeeletša mohlomong ba summarize mo go kgonagalang gona ba e buša gore e benyane o e tšea leeto le letelele kudu ene e tlo re gakantšha dilo tše dintšhi tša bohlokwa di tlo tswelela mola nako e fedile a ke tse gore ba ka go tšeeletša goba
goba go diege jwang a ke tsebe nono kana wena o ile ko wena man Rachel. nke le motšeeletseng ka kgopolo tša lebelo ke mme o tiketline o di tšea ka kgato le mo e leng gore e ya re šia re sa kgona go e swara gabotsene and nako ela e spage nke le mothušeng. Okay. Thobela tate ka kapa. Thobelang ka moka le batheeletši. Ya, nna ke Rachel wa ga Podile. Mme dilo tsa di bolelang. Wa di bolela ke nnete, okay. Nka e ba beng mara. Gone bjanong re tlile mo re nyaka thuso. Nna ntho e ke tlo go bolela ka yona ke itseng ya gore ko lapeng a rena bophelo and re sena bophelo ebile ga rena le boroko. Tse di bolelang ka ausi wa ka ke nnete mara ausi wa ka o bonagala a na le bothata. Bjale ka ga e le nna ne ke tlisa di-report tsa dilo tse ne ke di bona ko ne ke nna le yena ne ke bona gore motho o na le bothata bo bo itseng tse ntšhi tse a dirang tse ding ga se yena le ge mohlomong go ka bana le tse di gore wa dira ke yena mara tse ding tse tsena a dirang e se yena. So motho o lositse mmereko o moshapo o na o bereka and a gona gore motho a ka re a bereka mmereko o moshapo a na nnela boroko. So nna ntho e ke e kgopelang ka mo lapeng ke gore re kgopela thuso ya lena gobane re nyaka go itse ga pila-pila gore ga pila-pila bothata ba gage ke eng ka gore ko lapeng a gona kutlwano and ga ana o a bolelang le yena ga pila ka mo lapeng ntho engwe le engwe o motho ke bolaya le yena mme bolaya le yena ngwana ko ga bolaya le yena go no tshwana le bana ba gage go no tshwana o na nna a kwatile o na nna a elwa. So nna a ke tlo bua o montšhi thata nna se ke se kgopelang ke gore re tlile mo re kgopela thuso ka gore ko lapeng re sena bophelo and ra gatelega ga pila-pila ka gore le rena re yanana ra ema re nyaka mmereko a re e humane. So ga re ntse re nyakana le mmereko re sa e humane a re kgone go kwešiša gore ga pila-pila e ka be e le gore ke rena or go diragalang ka baka la gore nna go tshwana le nna example ke humane mmereko ka bereka mara in 4 months ke ge mmereko la o no fela gore bjang ke sa understand. Okay, ke tsamaile ka ikela Pitori ka marketa ga ke fitlha Pitori ke marketa le gona stile ke humane letogonyana but ka humana le lekgwa le ne le ntshapisa mmereko mara ka nako e tshwanetse gore mmereko lang ke be ke o humana dilo jaanong hlaka-hlakana a ke itse gore go iragetse bjang. In short ga nka no etsa gore ko lapeng go na le bothata bo bo itseng as mme mokgwate le ena ke ena mokgwateng a tlileng ka ditaba mo just o dikologa ko kgole nna tse ntšhi ga ke di itse ga pila because of ga ke nne kwa lapeng ne ke stay. So ne ke wiša gore yena a bolele taba e leng gore e mo tshwentse gore a tla fitlhemo a tsela tsa ditori ka gore dinako e ya tsamaile a le botse gomme tla le kgone gore le utlweng bothata ba ka mo lapeng gore ke bo bjang. Ka gobane ga a thoma dilo ko kgole ke a bona le nako ya tsamaya mara bothata bo bo leng teng gone yana ba lebaneng le bona ke bo iseng ya bo bolele Ka nnete bo a go ngwaletseng bona bo e le gore le wena o utlwile mo voice note. nko boele ka mo go mmagorena ka mmagorena go ya ka wena o nagana gore ngwana gago mo go yena e ka be e le dilo tša batho goba e ka be e le badimo goba e ka be e leng go ya ka wena jwale ka motswadi ka mokgwa ke bonang ka teng tate ka kapa ke dilo tsa batho tse ke dilo tsa motho la o lositse mmereko tate ka kapa mo e leng gore a gore le rena re swabile and mo e leng gore a gore mola re swabile a re kgone go ka nna nae mo fatshe ga pila ra bolela a re fetola gore ke tle ke kukege ke be ke tle fa ka re ke kgale ke kgotleletsa kere ka di-4 tsa June e le labone ebile o ntshwerele ka diatla a go ite a ntiteya mara gone yaanong o phega nnang gore a se nka no ira ntho eo a kere ba ile ba šiana ka lebelo ba tlhage ba tla ba tlo mo sekiša a re yena ga a ntiteya nna ke mo iteileng ka leswile mo e leng gore a gore o gana ebile a nne a nthakeletse ka mo ntlong ke kukile ngwana wa mo letsweleng ge ke tšhabela montle ke thušitse ke bana ba bangwe ba babedi ba di-next door o mongwe a šianela ko ngwaneng o mongwe a šianela mo go yena a mo tshwara
ga mo tshwara ke ge sentse a na le dipelaelo a boleletse kore a bolela dilo tse e leng gore a gore ipile ga se tseng ke beng a di bolela wa kore ke matlhapa ao ga ana molato tate ka kapa matlhapa ga re a bolele ka mo radiong mara ngwana o mongwe o na le mogopolo a mmotsisa a re kgantheng ge nne wena o bona gore koko o paletse ke go dira se no reng wena ka bo wena o sa eme wa itirela batswadi se go ya ka lena mo kgopolong o right goba kgopolo wa gage e šaetšegile nna o ya ka nna Nurse. e šaetsegile kgopolo ya gage e šaetšegile ande ke boloi go okay ya ka nna okay nnono ke bona emisitše letsogo mae le nna ke bona gore o ka re o šaetsegile cause go na le tšatši le leng ba re ausaka sala a tsoga le bosigo ba re o re o kokotela ke ditonki a di khapa go fitlha distanceng-nyana a re ena wa leiteng ka matsha ane ke ka matsha so a re kwešiše gore gape ile go ira ga motho wa irisiwa e le gore o tswele ka mo ntlong a be a tswa ka gate ee le mmone o yena ga e wa itlhaolosa bosasa Okay. ga a bolela gore ne go na le ditonki mo lefestereng la ka ke di teile go fitlhelela kwa go na le mo gongwe ba re ke ko mokgalong a re ena o fitlhile koo then o ira dilo tse e leng gore di a makatsa le maloba a sekgale mo pulane enwa ba re o tsogile frugu a ya site a sekolong bana ba ko gae wa ausa ka o ga kgatlhanele a re mamogolong ya ka mo o re yena wa joka go joka bjang ka dipula ene a se motho e le gore e tla joka so a re mo kwešiše gore ga pila ke motho e le gore go diragang ka ena so ka gare ga ditiragalo tše dintšhinyana tše e leng gore wa di dira ene ebile di le netefaletša gore a ka no be a se right go ne le ye nngwe ye e leng gore e tloga e ile ya le tlaba kudu mohlho mongwe le mmona a e dira ntle le gore yena a le tlhalosetše metle le metlhe o reka diaparo kgwedi e tlang wa ditšhuma diaparo tsa bana ba ga se o kare o ne o kgone go tsaya seaparo ka mo toropong maybe ne ke sa ngwana keso a se wa tšhuma o la o se ratile ga a nyake sele gore dio ke di-outlere diaparo tsa bana ba gentse ne di rekile ke yena wa tšhuma yena ka bo yena ga a sana sele le go bana le selo cause o ne o nna le modimo ga mollo a tšhuma mmagorena le yona kgwedi e ge go tlo thoma mariga ka bommeibi yana ngwanyana a gage wa bobedi o founetse a re go tla kwano o tlhage o mo tshwareditse diaparo ka gore o tlo o bolaya ke phefo o tlhagile a dirwele ka case ngwane wa bo ga a fitlha ga a tso boa mo a boang teng o humane diaparola tse a di tlile a di hlanyolola bo sa furugo sentse re le ka mo dikobong ke ge bana ba šianela ko go nna batho nthare aparo tsela di tlileng maabane a šidile o di isitse ko thothobolong alright wa ditšhuma ebile ba re o re o motletse diaparo tse e seng tsa gage ko re ka mola tate ka kapa go bolela nnete ngwanola o senyegile go nyaka go bolela nnete alright e kwagetše kgaetšedi ya rena o šaetšegile kgopolo wa gage ga e sa le gabotse o bonagala kapa o kwagala e le motho a nago le lefofonyane alright a re tseneng bophelong ba ka gae re tšeng se se re mmeeleng kua re tseneng bophelong ba ka gae tabeng tša go ba le boroko goba boroko ga bo gona le bona bophelo bo le jwang ka gae go diragalang ka mo gae ka mo re tšeng se se re mmeeleng kua re boleleng ka lapa la mma go thome nna kere ya go lo ka mola tate ka kapa le ntete moremi a gona boroko nna ge ke robetse ke ita ke di gateleli tse dingwe kore tse kgolo mo e leng gore a gore go na le ngwane o mongwe wa gage ena mabis o robala mo thoko ga ka bjana o na nna a ntšhišinya ka mehla le matšatši a re mme wa lla ene ge nka lora ditoro le e one o sa se nka se go hlaolosetse yona ene ke na le matšatši a mantši a go hloka boroko mara se ke ka ya ka kare ke be ke bona eng ntho e ntshwenyang ke se gatelele sa nkgatelela ke a gatelela ene ka mo lapeng lela le ge nka sepela tate moremi ga ke wa utlwa ke tswile makga mabedi
ga ke motho wa go tswatswela ka petšanyana mara ge nka tswa a re koša e bina mola kana ya ka re le nna a ke ise matlho go tshwana le ba bangwe sa ko boa ke sa topa ke mongaka ke tlo na topiwa ke tlo botswa dilo tsa ka mola le yona kgwedi dilo tsa ka mola ba reng go loka mola ba re go sepela dilo tsa bošego lapa lela ba re go tswatika ditšhwene go tswatika batho ba bošego le malobanyana mo ke tsere ngwanao ke re ke mo isa ko mothotsoko a o mo thuša ka malwetse a bana motho o la legatolola gore a lebelele ka mo ngwaneng o tlile kwane go nna a re aowa mosadi lapa la gago ke le le bjang gape go loka mo ga gago go tshamekela batho ba bošego wena mma gore nako o tshwenya ke digateledi a ke re gantšhi go o šalle o tshwara ke segateledi go ba gone le ntwe o bona eng ka gare ga karolo ya segateledi ke na le go lwa le bathwana ba bakanyana o humane le go raya gore nna le bona re a lwa mara o humane le go raya gore mara ke fenya tsona le malobanyana mo ge ke tsoga o ka re ka morabe ke fetilene ke ge ke hlaolosetsa lo ke moraya ke re jo aowa ka tseno gape ke laile ke lwa le engwe wa itse ela ne le e maatla ke gore ge ke re ke re letsogo ke re ke sa fihlelele mara yona ge tla mo gonna kore a fetsa ebile e ntshwere seatla se gomme e re ke lokela leino mo mara ke gana ka gore se ke a lokela leino mafelelo ge ko etsa ke lahlela kwa ke ge ke phaphama gore mo di gateleleng ke diotse le ge mošimana a re o a lla e be le ge nako engwe ke kore go raya gore ke lwa le motho a nyako o ntira se sešoro ke bona gore motho o tlo nkgobatsa wa kore wa bona ke mo tshware ka dinala jana kore ke mo tshware ke popotise o ka re ke tlo moloma ka meno ande ka nako ge nke be ke lokakela maeno ke phaphame Rachel mme ntho e bolelang ka e tlatsetsa le nna ngwana ka wa bobedi a robale ka molapeng metlhe le metlhe o ne a nna lla metlhe ge ke robetse le ena o tloge ga a robetse go na le ntho e mo gatelelang go mo o re ntlogele ge ke mmutsa gore go iragalabe o re go tla motho mo tshwara ka letsogo wa re a reye metlhe o ne a nna lla mara nna ke a phaphama metlhe and last o ile a ira tsona tseo ke ile ge nna ke phaphama mo kgoneng ya le mota mola a ke re ba re ke ile ke phaphama ka bona noga mo kgoneng ya le mota and-e e kgolo e kene bjanana ka tlhogo ge ke e lebelela ke e tala ya methala e mentsho ke kore ke kry e so be o shetse o tsogile tsogile a se toro o e bona ka matlho a nama a se go toro bona nna jwale yes a se toro ke ile ge ke re ke phapha ke re ge ke re ka e bona mo kgoneng and ntho e bjago ga se mathomo a ntiragala nna ke a tsoga ke kgone ke robetse ke no tsoga ke bone selo ke se bona ka matlho a ke lore le mo motšhini wa ka go hlatsone ke rate gore ge ke phapama kere ke bone khudu bošigo nne ke bona noge e tala e itatileng bjanana go mentsiso e ntebeletse ka mogae so ke dilo tse e leng gore le nna ke a dumela gore go na le mathata ka mole e se mme ga tsamaile le ena ba mmotse nna ke di bona ka matlhwana o bone noga wa bona khudu noga tse ke bone gabedi noga e le ete or di fapane go na le tala fela then go na le green and black e green and black e bone last week mo and then ye o e boneng mo lebotong motlho mongwe go o leka go pikitla matlho o ka ra o bone gabotse e feleleditše aowa ga ke tlhobe ke lebelela like a kere ke a bona ke ile ge ke re ke a bona gore ge ke thoma ke re ka isa letsogo ge ke isa letsogo e shiftela ko godimo ka nnete pela ya feleletša e felelela kae go ne o feleletse like so ka re e a tswela ko godimo okay nunu le le rebish everyday ka mojarateng yes kat mo di masenke everyday ka tse ke a bolena ka tse borena yona e teng mara aowa ka mokgolo go iragala ga se eo ka tse ga borena gone e gona mara ka mokgolo go iragala ga se yona wena nunu nke o tlaleletse tše ba di boletšeng o se kwa tsena mo go tše ba di boletšeng o se kwa bušeletša tše ba di boletšeng motlho mongwe ge e ka ba gone le tše e leng gore
o itemogelela tsona ga ba so fitlhe go tsona nke o tsene go tsona and then ge e ka ba bophelong ba gago go ne le ntho e sa tsamayeng ga botse go swana le se se ga bolela gore ke dingwe di bona ka matlho a gage e seng a robetse mo ditorong aga nna go bolela nnete dio tsa go lora tsaeng a ke itse ke tle ke ba botsa le bona ke re nna ke itse gore ke phela-phela bo bofeng mo gongwe go na le lesusu mo godimo ga ka because a ke motho a go tle ba re ke lorile ke boneng nna mare problem e ke na le yona ke gore mo ga ka mo sa le ge ne ke ebile ngwane o ke na le ena go nano o monnyane ke botlhoko o ka re go na le selo a ke kgone go inama kore o ka re go bolo so mo a ke ikwešiše gore go iragang ka nna mme tate o kae tate o robetse o o robetse robetse ka 2013 stene se le nnang ka mo go sona ka mo ke se le se rekile kapa le tinyaketse sona from the scratch re tloge re se šupeditse ke mmatswale okay a tloge a ntse a le ena mokgalabe re tlhatloga ke agile mo dimathabana ke agile mo tlasa thabana go o le ko pheding mmatswale o go šupeditse sona and then sa thoma ke leng sa thoma ke rena okay tloge ne le sekgwana mo temoo ra thoma ka go khira motho a kakata meitlo eo a e kakata e shiftela ko thoko and then gomme ra thoma gona moo 11 o'clock mrock lapa le okay ke rianaganyane tate ka kapa ke seke ka šia ke kgwathile ke ngwane ga a bolela ka ngwanyane wa gage wa bobedi bana ba ke ba babedi ba dira marematlou gone bjanong ba bolaya ke mahlo ka moka wo wa ena mmebisi mo mengwageng ka morangwago ke ka morangwago o fetileng ile a be rana a dira gore mpe re mo kry-ele diporele mara le go bonega re še re bonege ngwana a re ge a tswa sekolong a re ebile mathišere ba mo tsere ba mo isitse ko pele ka baka la ga a sa bone ditlhaka ko chalkboardong ge ke bolela ke riana gone yaanong o rwele diporele tšatši le leng matlhwale a hubetse gore gore a opa wa o le yena o wa second born le yena tšatši le leng matlho ao a re tetse ke a mahubedu goreng ene o tla bona ka eng o tla bona ka ge motho a teng a robetse a sa tsoge ene ga ke itse gore a ke gona go lapisa ke dipuku go ba bjang bana ba bo ba nanna wa itse ba le mo mpetong gore e bana goreng ebile ke nagana gore mohlomong e ka ba re baditse ke yona matlho ao ba re lapile mara go a ka kgopolo ya ka mokgwa o ke setseng ba mpoditse gore go loka mola go keteka dilo bošego le motshegare ke setse ke na le go fua gore a e ka be mohlomong ka re madi a batho ga a lekane mohlomong a e ka be ba na le dikgatelelego mola le nna ntate ka kapa mmele a ka o na nna o le bohloko a gone gore o ka sebe botlhoko mme a ke re o lwa le dituru tša bošego a gone gore o ka sebe botlhoko o phela o e lwa le dilo tša bošego ke bone re tšhela emiše letsogo mo yo nna ke na le bothata nna bothata baka ke na le letswalo ke tshwenya ke letswalo a ke e felo ga gona mo ke yang teng immediately ke kena felo ke a thathasela ke itaya ke letswalo a ke itse gore gobaneng and ke go tloga kgale kana go re felo o rakae like mohlomong a ke no gore nkare ke maybe magading e ke fitlha ko teng ga ke kgone ba free ke a tlalelana pelo ga pompela then o kare ke a shaka wa bona ke itaya ke letswalo le leng le le bohloko ene le tloge le nkotla straight and then ge le go otla a le go botse selo goba ga o bone selo mo a ke na ntho e ke e bonang like go ne gore ke nne mo fatshe mara ntho e ka mokgwa e thomileng ka teng ke tlo go botsa gore e thomile bjang ke no thomile ke robetse le bošego like ke robetse like maybe a ke no gore ke robetse ka 7:10 ka 7:15 ke ge ke tsoga gore 20:00 wa bona ke nako e kae bare ke ile ge ke tsoga o ka se kgole ke humane ka re ke na le maybe boma 2 years ke robetse gore like ke robetse boroko bo bongwe bo ke sa bokwešišing bo bongwe bo e leng gore o ka re ne ke
sale ke re wala kgale le ke phaphama and-e ka tsosa ke eng a ka tsoga straight ke no tsosile ke go phafoga ke jumpa ge ke jumpa pelo e ntse e dira ka mokgwa since from that day ka ba nkisa sepetlele ga re fitlha sepetlele ba re ba ntšheka ba re nna ke shapa ke na bothata aga a re eng masoganeng masogana a le dulela la kgona go tipsina ka di-relationship yo aowa eo ga e teng a ite nna mo go nna se ke ka bolelela ba bangwe ga e teng eo ga ba felo tate ka kapa ga ba se felo bana ke tlabegile ge ba riana o na le bana ba bane ola o na le ba bararo sepadi sela le sona se na le bana ba bararo o Rachel o tswa pele ee ke baetile pele Moraiso. ke di goga ko pele ee ga gona nko e tswang le mina and-e ntate ka kapa ke nyako boela gona mo moreding wa ka wa mathomo mothola o re iteisa matswalo ka eng ntate morena mothola ke le rondiliopo kana rodlepo ke jale o ja sekgowa jale ene se boima o no sepela sepela ku mo jarateng e seng mo jarateng mo motseng mo motseng o ka makala o kopana le motho motlho mongwe ko mmolo a go botsa gore a re ne ke na le morodi ya go lenkwaneng a re ke tswa thokela lesetleng bja kore mohlala bja ka mokgwa ba bolelang gore o humane ke ngwana ko tseleng furugu go wa sekolong o ka iputsisa gore o ne a ya kae ka rena ga se ngwana sekolo motho o no sepela o re iteisa matswalo ene ga a tswa ga a lebelele gore ke nako mang nako e ke sete nnae re le ba babedi ge bothata bo bogola o na le Pretoria o ne a tshwere letogonyana ke setse nae le ngwana frugo ga a tsoga fela le tle le utlweleleng gore a ke bona bophelo bo e leng gore a gore motho a leng gabotse a ka bo dira o tla tsaya metse ka sekotlelo a gakolosa fale mo letšatšing a ipotsa gore a gakologa ga a tšika o tlo tsaya metsi a le wa hlapa ga a fetse o hlapa o tsaya komiki ka metsi a tonyang o tshela swikiri o tsaya molatso o leng teng wa ja ke lebeletse ke a iputsisa gore mara bathong bophelo bo ke bo bofeng mara nka se batamela ge nka batamela ka re kganteng yeo ke eng eo aowa ke gola re lekane mmagorena o ka re mo kganyeng ya sese re boletse ka taba ya gore that's why ke sa nyake gore re tsene mola go yena thata a se gore ge re sa tsene gore a thušwa ka sekereng bothata ko gore ge motho a ne le lefofonyane o a bajwa and then ga a bajwa motho wa lefofonyane o dira dilo tše di sa kgonagaleng yena mo go yena e le tše di kgonagalang so nna ke nyaka gore re focuse mo tabeng ya lapa la gago le maphelong a dikgaitšedi ge ba le so ka lebaka la gore batho ba ba sa ne bophelo ba swantse ba kry-e masogana ba swantse ba nyalwe le wena o kgone o tipsina ka bona o be le boroko ka lapeng la gago mokgekolo ntwe ke nyakang go ikwiša before ke nyaka kua go moroka ka gore nako e ilene ke duma gore a bolele le lena mme o lla ka go lwa le dilwana tse dinnyane wena Rachel o bona diphoofolo ola o no robala ga a lore a gopole selo e no ba motho wa modimo spiritual husband se gona ka gae bana ke o nthemile tokološi o tokološi e e leng gore a kere mmereko wa tokološi ke go destroya e ka be e tlaiša batho ka thobalano e ka be e utswa ditšhelete dijo di sa dule dilo tša go tshwana le tšeo dijo tsone ke tsone di sa nne mara nka se re ga di nne gore motlhomo ke dio tsa boloi ka gore a ke re bjana gona motho a bereka tsona ra di reka di be enough mara motlhomong ka baka la le rena re ratile ka molapeng di fetsa ke seo eo nka se e tlhatsetse bjago le dula ka lapeng le le tee ka moka wena le bana ba gago ba ba 4 yes le nnono le bana ba gage ba bararo le sese le bana ba gage ba bararo nna ke feleng ke tsamaya le waka o monto ene nnono le ena o na le gagage
o na le ko gotlheng ga ya ge ke ko kae gona mara ko? ba kry-ile stene ba ga ko teng o Yena le fela mang? a tswa le bana le bana o fela a tswa le bana ba ya moo o e bolela ka pela ke ne ke Bona o ke tsotse mo Moroka. Moroka, lapa le la ga Polile. Se se ya bona o ne le fofonyana. Sa bobedi mme ge a robetse o phela a elwa le diphoofolo ditokološi ding and then di mo tshwariša segateledi sa mehle le mehle kgaitšedi ya rena ka moke ge a ka re a robetse gore nako nngwe ge a tsoga o bona diphoofolo ka mogae o tlhalositse gore o bone noga gabedi o bone khudu ka mo jarateng and then ya ke mathata e leng gore ba na le ona tšhelete ga di dule mebereko ga e gona masogana ga a dule dijo ga di dule ke mathata ba kopana le ona ka molagae mara Rachel o re ka kapa re atile and-e ge ba go balela le wena wa kwa gore ba atile ya ko re tipotšiše ge ba sola ba beile diplate mo gore pitsa teo ka e bona go tshwere ke tlala o tlo tšhabotša ya le pitša gona e kgahla kgoro a gone molato ya a ke go leboge Maubane Mapodile ke ya go kwa ka gare ga bothata mma go nna ga ke lefe maele kere ka nnete tate se se o bile le bothata ebile ba boroko go ne moleko wa boroko rakišitše batho mmerekong ya moleko wa boroko ka nnete re ile gore batho ba robale koloi e sepela ba sepele go na le boroko bo bongwe ba gore wa bo bona gore boa ga bo gabotse fela ye ke e lebogang ke gore sesi o lekilwe gore a thušwe ga senkela no dula sesi o na le lefofonyane ke ntho ya botlhoko ka lebaka la re le fihla go motho a se a gopola sesi le mo fihletse a le mmerekong la tšea nako go mmona kganthe le a aga mo go yena la le alafa la tšea gore le fodile kgante ga la fola wa bona go ne malwetse a mangwe ka sekgowa bano fela ba bolela ba re ke di-chronic leke o swantse o no tšea treatment ya bophelo ba bolelela malwetse a go swana le a sa ga borena re alafa re re molwetse o a fola o tlogela treatment fela go ne le malwetse a mangwe a nyakang gore le ge motho a ka tlogela treatment but dikgweding tše pedi tše tharo a no fela etela ditaelo tšela tša gage ka gore bolwetse bo ba kgopolo bo kotsi ka ria gore a tshwime ntlo ka gae jo o ka ba re wa bona jo ke ile ka ba le molwetse o mongwe a tshuma diaparo tša gaga ba tshume le tša ba bangwe ge ba mo rekela tše botse ga gabo wa tshuma ra bona re mara polane ke mo a thušiwe o ile a thušwa go ba kaone kuduma motshumo ola wa ema wa setlhwa sa tshuma motho wa mohuta o ko kwa re mo tlogediše ditaelo lefofonyane re ya ka gore le ne nako kae le swere motho ba go nna ga o lokele ke selo nna ke go kwele ke go theeleditše go bolela mo ke kgona go kwešiša re kgopolo ya mme wa e go betšene go baditše ke lebaka la motlhako a ka gare ga lape o boletše taba ye nngwe wa re ka kulapelelela go le ka mola kore laeka go ne nto e go thabišang go ne batswadi ba e leng gore ge letšatši le subela ba dumankele ka notlhaba gobane mo bošegong di ya go ba boela nna bile ka kgona go nna le ka marago o lwa le dilo tše o sa di tsebeng lapa la gago le fetogile lapa la go bapala re na le bothata ba gore batho ba bošego ba kgona go tšea dilo ka malapeng a ga bo bona ba sa nyake gore di bone ke bana ba bona ba di tšee ba tle ba di bee ka malapeng a e leng gore ke a batho o phela le dilo ka gae mama
ka nnete tata ande motho wa go ba le lefofonyane o kotsi ka lebaka la gore o tsamaya go gola dilo tse tša mo ditseleng ka moka a di tliša ka gare ga lapa yo exactly tše dintša dilo tšela e leng gore o di tšea kua tseleng ke dilo tše dingwe di dirang gore lapa le la ka gae le feleletse le itemogela go ba ka gare ga mathata mogala boa ga go robetse Mm. o robetse ka tsela mohuta mang yena na lwala o ba juitše na lwala mara e seng nako e telele nne Mm. aowa Mm. e seng nako e telele bjao Mm. ka gore ebile ne ntse e le batho ba ba ithatelang madila aowa ke a bona bolwetse go bo mokama go raya gore bjano bo humane le go raya gore o ne ntse a teka teketekisa ke madila alright ee a re tsene tabeng mama ye e leng gore ke ya ka mola gae mm, lapa la gago bana ba gago ka moka ba ka se tlhagele ke mathata go swana mm, ke bolela ka tabeng ya gore bana ba ka se tlhoke mebereko ka moka bana ba ka se tlhoke manyalo ka moka dijo banna ba ka se no tla ba šia bana ka mo ba tsamaya mara yena mmebisi naana nae monna tata go bana ba gage ba bjanong bana ba rena a kere ga ba kgwetlelelana ba boa ba tlogelana yena ne e tlogele lesogana le batlileng ka mo gae batle ba kokota ra ba kgopela sego sa metsi ra dumelelana bjanong ba na palelelana bona ka bo bona go fitlhelela le gone yana ge e setlhe a na le molekane mara yena ile a bana le yena straight ge bolwetse bo fitlha be šetše e be e le kgale ba tlogelana and then lena jale ka batswadi ka gare ga katlhogano ya bona le ile la le ka go thuša bjang re lekile go ka rena bakgotsi mokgotsi le mokgotsi ra nna mo fatshe ra re a lokisa aowa re ile le go fedile go padile alright ee wa bona kokolong ya lo a se ntho ya go bapala a Ne- se ntho ya go bapala ona magadinyana o tšhelete o ennyane wa ntšhitšeng ne šibe ba ntshe selo a ba ntšha selo ga ba ntsha o selo ne o ba le bana ee o no bana le bana alright jwale ka monna koko go ne le bana le motho ga ba jwa o swantse o mo thuše ke mmago bana ba gago monna modimo a ke seke ka mosola kudu a re tsebetse ba dilwetseng a re tsene ka lapeng la gago taba ya lapa la gago koko le nyaka go berekiwa lapa la gago le nyaka gore le kry-e tšhireletšo lapa la gago le nyaka gore e be lapa o se ka phela bophelo bo bo phelang ka mola gare ga lapa lena ge re ka se tlhokomele bolwetse bo bo swereng sesi bo tlo fetša bo e tla go swara o mong mo goba ka gore lebelela sesi gore bolwetse ba gage bo sepela jwang bo mo thomile mmerekong ba mmerekong ba lebitše ba leka gore le lena le thušelele ba ka gae go fitlhelela mo ba bonang gore motho a se o e leng gore a ka bereka le rena sesi ka mo gae ke yena le reng ba bereka mmereko mo botse ka nako ye nngwe mo bophelong ge batho ba lekgotla la bošego ge ba bona gore ngwanola ke yena a dirantše botse ka gae ba tla ka mokgwa wa gore ba leke goba ba phethe diphetho tša bona tša gore ngwano e leng gore wa bereka ba mošešere ka ntši ge ba ka se mo tšee ka lekhu ba mofa bona bolwetse ba go latlhegela ke mogopolo yena ne le lesogana la ka go bolela nnete ya ne ke na le lesogana nna ke na mosimanyana ke na le banyana ba bararo ya mara yena ne le lesogana la ka fale a ke re koko a re gopolo gore ge ngwana a bereka a ga motse wa batswadi batho ba mo lebeletše batswadi ba swanetše ba protecte bana ba bona tšhireletšo e swantše e be gona godimo ga bana lebaka e le tabeng ya gore bana ba bantši ba wela ka gare ga mathata ka lebaka la go thuša metse ya batswadi ba bona so taba ya sesi gore e be bonolo kore santše a tso ka ga ya e go alafiwa ke ya mathomo ya bobedi re swanetše re rake dilo tše le phelang le tšona ka mola gare ga lapa o ka se phele le dilo tše o sa di tsebeng tšatši le lengwe go tla tšwa tšhweni ka kua batla ba re ke ya gago lapa ge le le so bokotsi ba gona ke gore batho ba ka tla ba feleletša ba bolela gore ka mola lapeng lela ba dira dilo tša go se tsebalea wa kry-a o šetse o phara ka dilo tše e leng gore ga o di tsebe go aga motse kgausi le thaba go na le bokotsi le gona bokotsi ba gona bokae
go na le batho ba ba phethang ditaelo mo thabeng ba rolang dithokolosi ba rolang mmele kwa bona dilo tsela ge re fetso di rola pula yana pula ge ena metsala a tla go gola tšhela kae ka lapeng la gago goba tše dintša gona di no se selela le mo a ke re e rotse thabeng ande motse wa kgausi le thabeng ko amang ko a gago go bonolo gore e direng e kokote ka mo gobane ga e letswe mara ge e kry-a motse o tiile o ne le maatla e ka se tsene le lla ka dinoga a re gane le kgausi le thaba fela go na le tsela ye re kgonang go bereka gore diphoofolo di seke di bapalela kgausi le mo le na le dulang gona go bolela ka pelo go lla o sa ema o ka se thušege o tlile go rena se re tlo mo nyakela tsela gore ba tla ba mo tšee re dirang ka ba go dula le bana ba motho ka gare ga motse o motee le feleletša lebaka le dilonyana tše nnyane tše e leng gore a la swanela go dumelela gore le be le dibaka o feleletša le no baka nnalete ye e seneng bothata ke bona o ka re koko o nyako bolela a ke rianong go bolela ntate Moremi o kgwatha se seng se e leng gore ke se tlogetse ko morago ene le seng ke be mohlomong le sona se ke se beya mo tafoleng sa bonego nka se tse nako e telele kore mo matšatšing a mengwaganyana e fetileng before a tlo thoma go lwala ile ka ba tseya ne le ba babedi gore ne le ba bararo wena no stene le yena le monna ke ntse go na le dijuana tse dingwe tse di kareng di gakatsa ka be ka re aowa a ke na ikamogang ke tswe nabo ke utlwa gore ke ile lefelotsoko leo aowa ra mo humana motho e leng gore a gore ke tlo lebana le yena o ile a mpotsa tabe nngwe a re a ba ntshetsa ko ntle bile go bedi ga bona ge seno ntse re kene a sala le nna a mputsisa ka bona gore a bana ba ke bana ba motho ba ka re aowa ga se bana ba motho a re o mogolo o na le bothata ba gore kwa tswetsweng teng ba mo setse morago ka mawatle ka re bjang ka gore batho ba ba tserwe go tsholetswe mabjala go begilwe ko geso le ga bo monna gore a ke re mara setšo sona se re ngwana kwa bokgomo a re ee ngwana kwa bokgomo mara o mogolo go na le bothata ba gore kwa tswetsweng teng ba sa mo lebeletse a wa ga nke ka gana ka ge ke dikitse a kere ke le mmabona ka re tate a bjaneng thušo ke eng mo godimo ga tabe a ra wa ebile a se ntho e kgolo ke tlo go laelela gore go o fitlha ko gae o dire eng and then ge o ka dira ka mokgwa o tla bona go tlo phuthuloga ne ba sa lwale nne mara ne go na le mo ke gakantsegang teng ke bana ke ba bona gore mo o ka re dilo ga di sepile ga pila right ge ke fitlha gae ntate Moremi pagana ge ke tshwanetse gore ke tseye taelo tsela go ya ka mokgwa ke laeletsweng o tlo gantheile a re ga go nna pheko ge nka re go na le pheko ke tlabe ke yaka wa tseba koko bothata keng a ke go botse motho wa lefofonyane o sepela le seriti se se kwang ditaba se ganang tšwelopele se ganang pholo godimo ga gage ge re mo phethela ditaelo ga re mmotšiše ebile a re mo kgopele re mo phethela re tseba gore ge re ka mo kgopela o tlo gana sese o nyaka go no berekiwa o tlo timela goba o tlo gobatša ke magadima ka gore o tlhatlha ka dipula le sa tsebe gore o ile kae ene a le tsebe gore o gatlhana le bomang ene taba ya mollo e ne le bokotsi o tla tshuma motse bana ba le gona ka gare taba sese kwa go tšeiwa go ya go phethelwa ditaelo motse wa gago ka ge o le kgausi le thaba kwa go šireletšwa
go berekiwa le gore tšeo e leng gore di a le tshwenya tša dinoga di sepeile o ne badimo motho wa go ba le letswalo a re monyake re a tseba re letswalo la gore le sware motho a be a tlele ke go thothomela ke la badimo e tlo ile ka botsa ke Wa ke bokae? yena o ngaka tše 7 Yes. Yeah. And tse ke sa di-consulting ke no kopana le tsona mo Aga. 7. so yena badimo ba tla mmotsa gore a ye kae a phethe jwang ntho kgolo gore a bone dilo tše ke gore modimo wa gage ge dilo tše di fitlha o re tsoga o re tsoga o bone ka lebaka la gore moporofeta goba mmoni a swanela gore dilo di tsene ka gare ga lapa di be di phethagale ntle le gore yena a di bone yeah so a lore wa bona ke dipono lo tše badimo ba mmontšhang tšone and o swantše a di šale morago and-e nako ngwe o ka hwetše e le gore o nyaka mmereko gante mmereko wa gage a se gore santše a emagweng aowa mmereko wa gage ke go šireletša ka mogae nako ngwe o ka hwetša e le gore lapa le le ya le bereka a le tile badimo a ba nyake bomoremi ka mo ba nyaka letsogo la gage le tle le bereke ka mogare ga lapa le mme ba ile ba maroya ba re tshwanetse gore ke ye ka pele ka gore ge nka se ye ka pele go tla senyega mo lesaeteng laka o tabe ya gore santse o ye ka pela wa itseba nte ke sa itse aowa le nna ke a itse mara ne ntate obane ke sa itse letswalo ge le sepela le tsone ee ke a sokola ntate moremi no a ke re motho wa badimo ga a fitlha mo go neng batho medimo la gage ya setšha ge e kry-a ile gore ntate malefone bothata if o opa ke tlhogela e thoma go opa wena ene go ya ka gore sedimo se se go swereng ke sa ntwa goba ke sa go kgona go bolela ga botsenang nako ngwe ba kgona go tla e le ba babedi o kry-e motho gona o ile a le mofase so taba ya sesi a ke nyako ke timiša boloi kudu ke mmoni o bona batho ba bošego taba ya sesi wa ga lapa kere a lebereke batho ba bantši ba agile metse ba paletše ke go robala maroko a ka gare ga dintlo tšeo batho ba bantši ba agile metse ba paletše ke go dula metsi eo ka lebaka la mabaka a rileng wa nkwešiša koko so buale ka mosadi koko buale ka mme o motho wa madi le nama o wetse ke mathata ka gae a re go thuše koko dilo tša gago di loke lapa la gago le loke dira tša lapa le la di swabe di bone motsola o lokile o le gabotse le ge o ka re tšea mengwaga e mebedi go iša go e meraro gore o loke batho ba seke ba fela pelo se segolo se re tla beng re se kry-ile mafelelong a letšatši ke gore go tla be go lokile lenyalo le gona ka mola kong nka leboga thata bjang ntate moremi bana ba ka ge ke ba godisa wa itse ke ba godisitse ke ba bona gore ke bana ba e leng gore nka se tle ke sokola kore ke ntse ka pelo bohloko mara gone le ge ke ntse nabo ka molapeng wa itse ge ke ya nabo ka mahlo ke a iputsisa gore mara bathong bana ba ile go pala ge go tla kae ka gore šiba nna ge ke ba lebeletse a gona mo ke hlaetsang mahlo go loka mola ntate moremi le ntate ka kapa go bolela nnete lapa lela ke le le bofefu ene le nna la mphetsa a ke sa lo strong o ka ba botsisa ntate moremi ke nanna ke le maloba ke tlohile mo kare ke ya tleliniking wa itse ke tla mo khonaneng e nngwe kana ukwa ke hlepha e ke boa ke ge ke ba botsa kere yo batho ba modimo gape ke maketse ge ke tla mo tseleng ke ge ke no hlepha o tlo hlepha koko no ba re nako ile go na le batswadi ba ba neng le di-high blood ka lebaka la matlhoko a malapa a bona go lebelela bana ba sa lokele ke selo ba bangwe ba bajwa buale ka motswadi nto e go bakela bolwetši mo godimo ga mmele wa gago mmele o kwa nama mmele o tlo bajwa fela moya a o seke wa o dumelela gore ba be ba feleletše e le gore ba o bona gore moya ga go lapile koko a re phethe modimo ke yena a tsebang le badimo ke bona ba tla re fang maatla dilo di tlo loka malome ka kapa nna ke a leboga go sa ba katla ka gae ke tla ba thuša ba go tswa kgole le kgausi ba le ba ileng batla mo dipitseng goba ka ga moremi ba tle ba phethe ditaelo ke a ba kgopela ba seke ba dula ba sa phethe ditaelo ba no re dilo
di tla loka nke go phethiweng ditaelo ka nnete magago malome ka kapa nna ke a leboga ke leboga batheeletši le ba ka kua dikgokaganyong tša leago ke a leboga re ya leboga balle ba agapodile go tswa ka ntwane re lebogile motheletši wa frequency ya 96.3 fm audio streaming ya www mcrs co za le gona ka fale ka mafaratlhatlheng letlakaleng la dr moremi re lebogile kudu tsebe ya gago se ke bebe wa šutiša ledakana lewe ka baka la gore moruti makua o etla o tlo re maatlafatša ka lentšu la modimo ka thapelo ye maatla ya gore bulela letšatši la laboraro ka kapa radio ka moraga fawe lenane go la masatsi le le gona ka lentšu la Clement Makena gomme go tswa go nna ke le morwa motšha maubane ka sona sebopego